no Allah fa ɓe noddirimo azazilu mo lutti Allah ɓe gaɗimo abalasa min rahmatillahi kanko iblisa mo heeɓi towal mo heeɓi kanko iblisa duuɓi ujunaji 12 kanko gardoto aljanna kanko uddata kanko udditata maleyka ɓen tan mbi e kurbi yuna mo laami keɓe duuɓi ujunaji hemre bambara kanko iblisa bisimilla laato ka fu mo sakitorimo boni mo laatini Allah moƴƴin battane gila Allah bonnimo du neɗɗo bondejo tan mo yiɗi sabi so wiyama alime mawɗo maayi mo huyan mo wiya o ka so ɓe ana ɓuyto fu so lobbuɓe ɓe ana ɓuyto fu mo heɓan bondeɓe so wiyama sekujo mawɗo na alime mawɗo na kantiɗo maayi kanko kam walan omo suura so wiyama jahili mawɗo maayi ɗum ɗum o huyan mo woɗum o yetti Allah o ka maayi naati e groupe makko laatu ɓi adama ka herata arsilami ni na kefeero kanko so kefeero mawɗo maayi mo huyan so arsilami mawɗo maayi mo huyan komo huyrata arsilamen ɓe mo wi arsilamen ɓe ɓuyto yala heɓa heferɓe ɓe komo huyrata e mayde hefere ɓe komo yiɗi neɗɗo maaya tawe e laawol makko ngol hayso kefeero ne maayi boni laatu eɗen molori Allah iwde e makko kanko seyɗan o yo Allah woɗɗin en e golleji makko ɗi bisimillah bisimillahi arrahmani irrahim mo wi bisimillahi en puɗɗiri barke inde Allah arrahmani kankoni joom hinni e kuuɓɗo ɗum woni ndungu so waɗi arsilame ñaman kefeero ñaman so ndungu wasama arsilame yi an kefeero yi an ɗum woni hinne e kuuɓɗo laato hinni e keeriɗo ɗum woni aljanna ɗum ka fay goto heɓata so wona giɗo makko ayyo yo Allah hokku en risalatil ula mo wi ɗum yo leetere arande ko puɗɗeten azzajara an tarki salati komo sakkoto en de celenna e yoppude julde neɗɗo jooɗo sallifana fa lasara tawa e dande ma na jooɗoɗa lasara fa futura tawa e dande ma naata eɗo juula ɗo jogii koreji ma ɗi juulata ɗum mo wi omo sakko en haya koye celen alhamdulillahi rabbil alamina mo wi jettoje godani lamɗo kanko woni marɗo tagefuuji wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin mo wi julde e kisinan woni e ɓurɗo nulaɓe ɓe fuu towde o sayyidina muhammadun wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina mo wi ɗum woni kananke men biyeteɗo muhammadun yimɓe suudu makko ɓe sahaba e makko ɓe dentegal maɓɓe ɓe fuu e ilamu ma'ashira al ikhwani mo wi andonna ya onon jama en rimdaɓe am faqahana allahu wa iyyakum fi dini yo Allah hokku en faamu minen e mon fuu diinaji meɗen ɗi yo Allah hokku en no pamren diina ka wa alhamna rusulana wa a'azana min sururi anfusana yo Allah hokku en andal yo Allah hando en yo Allah dandu en sarri hoore men tu anna salata imadi dini faman aqamaha faqad qama ad-din mo wi andon na julde nde kayre woni nuygal diina sa darni julde nde a darni diina wa man adaaha faqad hadama ad-din sa yeebike julde nde du ɗum du a wurji diina de wa inna min a'zamil masaibi mo wi yoppude julde ana ɓuri masibaji ɗi fuu mangu wa aqbahil qabahi kanko ɓuri ko taññi ko fuu taññade wal ma'ayibi ɗum ɓuri hersaji ɗi fuu mangu joppuɗo julde ɓuri hersoɓe ɓe fuu hersude yeeso Allah janggo attahawunu bis salati mo wi ɗum woni jeebotoɗo julde wa tadiyul jum'ati wal jama'ati e jeebotoɗo yaade jumma ngendi to jumma woni e gorko mo warata miside jamma allati rafa Allahu biha darajati mo wi julde e jama mo wi hen Allah huncirta darjaji wa kaffara biha sayyi'ati mo wi Allah da tuusa golleji pankari jahowo julde miside wa ta'abbada biha al-ardu was samawati mo wi Allah julde nde mo rewrete dow kammo malaikaɓe wonɓe toon ɓe julde ndewratamo malaikaɓe wonɓe ley leydi ɓe du julde ndewrata Allah wa ma yatruku salatu wa tulhihi anha illa dunyahu illa man sabaqat siqwatuhu mo wi fay goto yoppata julde so huuƴa iwde e julde nde si ley aduna o so wona tawe neɗɗo gila nde mo tagetende mo ñanko o wa azamati uqubatuhu tawe jukkugo makko ngo du ana mawni wa khasrati safaqatuhu mo wi mo mursi du beeɗodiral makko juuɗe hakkude makko e malaikaɓe ɓe wa dalata hasratuhu mo wi mursey makko o du juuti wa nadamatuhu e nimsey makko fatariku salati mo wi joppowo julde maha quwwatun mo wi mo kutaɗo wa ala ghayri al-islam yamutu neɗɗo fuu mo juulata mayan wana arsilame aljahima ma'awahu wal hawiyatu maqallabuhu laato neɗɗo fuu joppowo julde jahime woni jonde mun haawiye woni waylitorde mun
ومسواه ton woni jonde jomum du وهو ملعون عند الله mo wi joppowo julde laatike kuɗaɗo nokku Allah مطرود jomum yo diweteɗo في رحمة الله iwde e hinne Allah وأرضه والسماه e manda dow leydi ndi e kammu o fu Allah hutike jomum riiwi ɗum du وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه mo wi sabi jantama iwde aliyu bun abi talib yarra Allah woni e aliyu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم mo wi mo narri nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama يقول ما من عبد مؤمن يترك الصلاة ولم يأتيها إلا كتب الله على وجهه هذا خارج من رحمة الله aliyu bun abi talib wi maccuɗo Allah fu laataki yo mumini so yoppi julde de a wadda julde nde e wakkati o sina Allah winde e yeeso jomum o maccuɗo ka yalti e hinne Allah Allah wi kañum ka barrike jomum فأنا بريء منه Allah wi an kañum barrike mo وإذا ترك العبد فردا واحدا كتب اسمه على باب النار mo wi sabi so neɗɗo yoppi farilla goto inde mum windama dambugal yiite ɗum saabi maleykaɓe ɓe fu kawriti jibrilu wi ya'rifunillahu adada ayatil qur'ani wa hurufiha amma lam ya'rifunillahu muntaha zanbu man yanamu wa lam yusalla al-isa'i moy omo andi no ayaje qur'ana ɗe poti ka e sorteji ɗi e toɓɓe ɗe e mase ɗe fu ko ka neɗɗo fu leliɗo mo juulay safa komo anda to junubu mun haaɗi min ka iilu wi ana andi no gabbe hono ƴiwonde toɓoje ɗe omo andi no foti kanko tomnata ƴiwonde Allah halfinimo ƴiwonde ka neɗɗo fu leliɗo mo juulay safa komo anda to junubu mun haaɗi asarafilu kañum fufata buututal ya'rifunillahu adadan nujumi sama'i moy mo andi adadu koode kammuɗe moy ka jonnomo anda ɗaniɗo mo juulay safa kono junubu mun foti asarafilu wi manda asarafilu moy kanko dumo andi fungoji leydi ɗi no poti adada nabati lardi amma lam ya'rifunillahu muntazan bu man yanamu wa lam yusalla al-isa'i ka neɗɗo fuɗɗaniɗo mo juulay safa komo anda to junubu mun foti laato azra'ilu o woni malakal mawtu o nangata yonkiji mo wi kanko du omo andi adadu yonki sabi fey lekki yorata sina mo nanga yonki mun ka neɗɗo fuɗɗaniɗo mo juulay safa komo anda no junubu mun foti sabi ɗoyɗi ɗi yo ɗoyɗi tati noon gotol ngol ana yiɗa gotol ngol ana waña gotol ngol ana harmi jiɗangol ngol woni a hirtika fa a haari a leli kelaw yalaɗo fina e kedde jamma o bañagol ngol woni a juuli beete a ɗaniki gila nangue fuɗɗay nulaɗo wiya ɗum wadda talkaku karmugol ngol woni a juuli futura a juulay safa ko sa ɗaniki ngol ka ana harmi sabi lumgol magol waran malika fa dow kammu ɓe mbi Allah namaka Allahu pati Allah ɗannine la'anatullahi alayka kuddi Allah woni ema ɗaniɗo hakkude futere safa ko fu noon ɓe kuɗɗirta ɗum ayyo bisimillah وفي حديث مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما وفي أو حديث جنتام يودع عمر بن الخطاب أبو هريرة كم بنجنتي أو حديث يرى الله وني ما ببدي دفو عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخره نزل علي جبريل موي نولا دوي جبريل جيبك مودون جيبغول تشكيتغول وقال أقرأ جبريل وي محمد جانغ قلت وما أقرأ من دون بيمي يالله دون جانغامي قال فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة موي والله محمد تومونتاري ماندي won warobe ciagal ma e be jebo julde sanne واتبعوا الشهوات be jokka alhawa yonkiji mabbe فسوف يلقون غيا be warmano fu be kawrito e yite ana wi e gayyan فقلت يا جبريل من دون بيمي يا جبريل وهل تدي أمتي الصلاة من بعدي يلا تومونتاري امده انا يوبا جولde ciagal amna قال نعم amo wi gonga jati يأتي آخر الزمان أناس من أمتك يضيئون الصلاة mo wi cekite zamanu ana wara e ley tomontare mande na yebbo wakkati ويؤخرون الأوقات manda e be nettina wakkatiji ويتبعون الشهوات e be jokka Allah wa yonkiji mabbe دينار عندهم خير من صلاة wallahi dokkaɓe mutukal gotal ana ɓuri mbiyaɓe immoɓe juula ɗum ana wara e cekite zamanu sa tagitike joni yimɓe ne bonko waroɓe miside yahoɓe miside ɓeydu moƴƴa so tawi ni garɗo miside fu temede ɗiɗi hokkete a waran ɓiɓɓe ma garan soɓe garay do fiyamɓe soɓe onon huuɗaɓe ɓe ɗo bandiraɓe mum fu juuli fa anda keɓa hen hunde ono saabi ɓiya jokolle so lelnoyam bubbi so lelnoyay a huɗanmo so ɓiya debbo unanayma defanayma a huɗanmo ka so a naati miside mo naatay a hillaka na tawi a natata miside ɗo yenna natoɓe miside ɓe
so tawi ni darnama ɗo neɗɗo fuu naɗɗo miside farilla fuu gaɗen temedere jatti farillaji joyɗi farilla fuu temedere a waran fa nanga cukalel interewel ciina naata fa piyanguel sabi sa neliɓe soɓe jahay a fiyanɓe ayyo mo wi jaman ana waɗa e tomantare ma nde Mouhammadou mo wi yimɓe ɓe dokkaɓe mutukal gotal mutukal ko ana ɓuuri mbiyaɓe immoɓe juula ayyo وفي تفسير قوله تعالى موي سبي وري إلي تفسير الله سبحانه وتعالى وي لا يملكون الصفاءة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا الذي لا يملكون الصفاءة فيغوتو جيا سروري إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا سنا نانغودو الله آدي سبي نيدو ريمي تende بامانان الله آدي الله سومي وري مي دewowam usabi nyande alqiyomi Allah we yimɓe ɓe awfu bi ahdi ufi bi adikum kiɓɓine aadi am o min ɗumi hiɓɓina aadi am laato ko wiyete nulaɗo no surana neɗɗo ko fay goto mo suranta so wona jottinɗo aadi ayyo qala sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo mo julde kisinan woni mun o wi hiya salawatul khams ɗum woni julɗe joyɗe وقال صلى الله عليه وسلم نلا دم جولدي كسنا وني من اوي ما افترض الله على العباد بعد التوحيد شيئا احب اليه من صلوات الخمس موي الله فرني e maccuɓe muɗum ɓe hunde fuu caggal tawhidi ka iwi hen ko ɓuri yiɗede e jomum fa ɓura julde sabi julde nde du tawhidi ana hen allahu akbar la ilaha illallah fu ana tawi e julde laato ɗum tinnoɗa pati joppa ayyo ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد بها ملائكة moy so tawi wonko woni ton ko ɓuri julde nde yiɗede fuu a tawan malaikaɓe ɓe juulata du ɗum ɓe ndewrata Allah ko wona julde ayyo فمنهم راكع hay malaikaɓe ne won nanguɓe hen koppi والساجد won wonɓe hen yo sujidoɓe وقائم won wonɓe hen yo dariɓe وقائد won wonɓe hen yo jooɗiɓe ويقال إن المصلين من الملائكة eɓe noddira juuloɓe wonɓe e malaikaɓe ɓe في السماوات يسمون خدام الرحمن hono kamɓe malaikaɓe juuloɓe koɓe noddirta ɓe de kamɓe goni kaadime en Allah ويفخرون بذلك على سائر الملائكة kamɓe de ɓe mbasoro ɗum e malaikaɓe yogaɓe ɓe kamɓe juuloɓe so ɓe jamma nulaɗo bitoyi o mo tawi malaikaɓe gila ɓe gaɗi habbirango harmi norgo ngo ɓe nanggay koppi mo tawi malaikaɓe gila nanggi koppi immaki so daro mo tawi malaikaɓe gila immi so dari jahay sujudu mo tawi malaika gila ɓe jeehi sujudu ɓe immaki e sujudu ɗiɗoɓo mo tawi malaikaɓe gila immi sujudu ɗiɗoɓo jahay sujudu arano o jahay e ɗiɗoɓo o mo tawi malaikaɓe gila jeehi sujudu ɗiɗoɓo ɓe kuncay hoore maɓɓe ɓe kuncatande du gila jom fa ñande alqiyomi laato ɗum fuu rentinte fecce hakkunde tomontare Mouhammadou nde sabi al arsi ana jogii nuyɗe ujunaji temedde tati woni al arsi nuygal gotal fuu jundi mum yaadu duuɓi ujunaji temedde tati malaikaɓe rondotoɓe al arsi ɓe malaikaɓe jetto malaika goto fuu jundi mum duuɓi ujunaji temedde tati janji mum yo duuɓi ujunaji sappo hay hakkunde nuygal gotal e nuygal gotal fuu ujunaji emre sappo walla soofu malaika ne ɓe fuu ɓe juulonoɓe Allah ka julde maɓɓe nde kamɓe ni kam malaikaɓe ni ɓe natata yiite ɓe natata aljanna baraji julde maɓɓe nde feccata hakkude tomontare nde ƴew malaikaɓe gardotoɓe yiite ɓe yiite sumataɓe ko eɓe jumpa jahannama hono no jumpirta ndiyam ni ɓe jumpa eɓe piya yimɓe ɓe yiite nge sumataɓe a faami bisimilla malaikaɓe gardotoɓe aljanna ɓe kamɓe duwana hono weeli aljanna o nanggataɓe ko kamɓe dewal maɓɓe Allah ngal no ɓurani ɓe weeli aljanna o kamɓe du enen ɓe goni kaadime en mum ko so neɗɗo ma fe mbiyade Allah wattumi e junngo malaikaɓe lobbo malaika bondejo walla toddu jokka Allah wattumi e junngo malaika en hinneya malaikaɓe ka gardotoɓe jahannama ɓe ana moƴƴi gardotoɓe aljanna ɓeedu ana moƴƴi ko noon tan gardotoɓe aljanna ɓe ɓe gaɗanama kaddule daneje gardotoɓe jahannama ɓe woɗeɓe guite ana ɓorni kaddule ɓaleje laato 19 malaika gardoto jahannama gorko goto ana wonno Makka ana wiye Abul Asiddi ibn Kaldata kanko tan somo dariki e nguru nagge so Makka fu fooɗi nguru nagge o taƴan fa acca omo dari kanko wi so tawi malaikaɓe 19 gardoto jahannama fuu mo hulata sabi kanko tan on wawi liɓude 10 ɓe Makka duna wawa jeenayo ɓeka ɓe mbi eɓe mbawa mi taƴori joni ɓe andi ɓe mbawata laato malaikaɓe ɓe koɓe juulata ko fu feccete hakkude juuloɓe ɓe koɓe du'i fu feccete hakkude joom en du'a uji lobbi ɓe laato e Allah moƴƴu e meɗen laato neɗɗo rewrata Allah ko ɓuri julde sabi Allah tagi neɗɗo
a fuu a hoore ni no ɓi adama ko watta neɗɗo ko fuu e hoore noon ƴew gite ɗiɗi e hoore ngoni kanje jiyata noppi ɗiɗi e hoore ngoni kanji nanata kine ɗiɗi e hoore ngoni kanje poofata hunduko e hoore woni kanko foofata so ɓi adama julanɗe jeenayi jogi jeɗɗi ɗe fuu ana dow gite ɗiɗi kine ɗiɗi ɗum wona nayyi noppi ɗiɗi wona jeegom hunduko ko yo jeɗɗi ɗiɗi ɗe woni gonɗe leyɗe kaaɗe fuu so neɗɗo lutti Allah subaka calalol watte e bajje wona ɗe dow ɗe wona ɗe leyɗe a faami laato hoore nde Allah teddini nde Allah wi jippinana ɗum nde leydi fa kañum teddini wa man tawada lillahi rafa'ahu wa man takabbara lillahi wada'ahu sa leyɗin kiniki Allah tan Allah teddinti sa teddin kiniki Allah du Allah leyɗinan joomum laato julde haya koye hono muɗum wala bisimillah. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه أبو الدرداء دوي يرى الله وني مودن خير عباد الله الذين يرون الشمس والقمر والأزلة لذكر الله mo wi ɓurɗo yimɓe ɓe fu moƴƴuɓe ɗe woni ƴeewoɓe yitere nange nge e lewru ndu e beeli ɗi ɓe taykito yala wakkati wari na wara kamɓe ka ɗum tan woni golle maɓɓe batte wowlugol inde Allah neɗɗo fu kawjotoɗo julde kañum ɓuri yimɓe ɓe fu baraji ɗum sabi sa takkiti kakkude almujin almami joni almujin ɓuri baraji no sabi kanko noddata yimɓe ɓe ayyo almama ko kana ɓuri almujinaku nawde jaati sabi almami so yimɓe ɓe fu dari ke caggal maɗa ɓe fu julde maɓɓe nde dow ma fawi so nde gasi ayi ɓe mbi fey so aɗa ware tinnoɗa laatoɗa almujin ka fay so piyeɗa pati laatoɗa almami sa ronkay ayyo يعني للصلاة mo yi ko ɓe dardi ɗin de ɗum woni julde taykitotoɓe julde ɓe ويروى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة mo yi ko ɓe jantide arande ko neɗɗo lamdorte ñande alqiyomi yo julde فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله so tawi julde nde gasi tan ko golluɗa kasin fuu gasi fuu golleji ɗi jabama وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله so ɓe tawi julde nde ko ñeki noon golleji ma ɗi fuu boni yew so muuyi dokka ngendi ndi fuu ñamminaɓe so a juulata yo meere so muuyi jomum rewa saara mum so juulata yo meere so muuyi jomum hoore lewru ramadana kañum duyo farilla noon farillaji ɗi fuu sa muuyi gollaɗi sa juulata yo meere noon sabi ko Allah tagi fuu julde e tawhidi ɓuri sembe ƴew joni wiyama neɗɗo hijjoya yo farilla sa taykitike hijji liman istaɗa ilayhi sabilan wiya sa ɗo wawi sa a wawa hijji wana e ma farilla ka a waɗan anniya ka hijji yo farilla somi wawi dumi jahowo fey so a yahay Allah windente baraji mum laato ittugol zakka yo farilla noon sa ɗo jogui jawdi a joom nayyi a heeɓi nayyi capantati jakka ana hen beydeɓe baalideɓe jakka ana hen mutukal nogay kanŋe jakka ana hen a faami tammaje temedde ɗiɗi kaalisi danejo jakka ana hen kaalisi men ñameteɗan nde ujunaji debe hitande waylitike aɗo jogiiɗi e ɗi ɓeydo jakka ana e majje sa remi a heeɓi sawal temedde tati jakka ana hen sa heɓay ɗi jakka wala ema jakka du sami emo wala lewru korka so darike tawi a ñawɗo a wana celluɗo na won yoga ana to o ka sellu warajo o ka ni Allah wurnirɗo o du jakka walla o du korka walla e mum sabi ñawɗo a faami donc ɗo sellude gila joom famo sella o du korka jippiki e mum laato julde gila mo wi joom lakhdari o wi alqiyamu bi gayri istinadin summa alqiyamu bi istinadin summa aljulusu bi gayri istinadin summa aljulusu bi istinadin julde yottoto gila aɗo wawi darade pati tuugoɗa fay hunde de sa ɗo wawi darade sa a tuugike wana sa ɗo wawi darade a jooɗike a juuli ko sa ɗo wawi darade a tuugike a juuli julde ma nde boni sa ronki darne de jokka tuugoɗa e hunde juulon sa ɗo wawi darade so tuugoɗa sa jooɗike a juuli julde ma boni sina daroɗa tuugoɗa sa ronki ɗum jooɗoɗa pati tuugoɗa sa ɗo wawi jooɗade pati tuugoɗa sa jooɗike a tuugike julde ma boni sa ronkiti ɗum jokka jooɗoɗa tuugoɗa a yii wonna haala yoga an tawan ana wawi dogude ana wawi yaade no humta haaja mum so julde wari fa ha jokka mi wawa sina mi jooɗo mi juula an neɗɗo wawi dartade kumtoya haaja ma ley ngendi ka so julde wari fa jooɗoto juula julde ma jabatako ɗum woni nayyi ɗe tati goɗɗe ɗe yo mustahabbu nayyi ɗe yo wajibi
jokka somo ronki ko mbiɗen ko jokka mo ronki darade pati mo tuugo mo ronki darade somo tuugo mo ronki jooɗade pati mo tuugo mo ronki jooɗade somo tuugo ɓe lelnamo e junngo makko ñaamogo somo ronki ɗum ɓe lelnamo e junngo nanongo somo ronki ɓe jonginamo somo ronki ɗum julde makko bonata somi jokkamo maayi faato julde yoppata neɗɗo laato tawhiidi kañum ɓuri julde sembe sabi so nde neɗɗo maayata nde so iblisa waddanimo ndiyam e horde so wima qul la ilaha wa kazzaba rusulu mbi'a allah wala toon nulaɗo yo pen somo wi noon somo yari ndiyam ɗam fu mo ɗomɗitata kasim fa abada no bilisa foti laalu mo yarnan ɗum ndiyam mo an ka pati sunglu ko ko wiyete ana laakara ko pene fa ɓe loota neɗɗo o ɓe gaɗamo kasanke eɓe iroyamo fuu bilisa na jokki mo an ka pati hul diina amen ka woni gonga fa ɓe lelnamo e luggere nde fa iroɓe ɓe iramo nowru makko wondu downdu ana nana iroɓe ɓe ana koota wondu leydu ana nana lamdotoɓe ana ceeka leydi ndi warde nden iblisa hay ɓam golle ma ɓe ka min ɗumi wawa sakkade ɓe sakko an ɗum ka jimɗo yimre nde wi mo wi janggayi fey lamdaki wi edde yo paamuɗo yim koyno caawiri ɗum no mbiya ɗum yo anduɗo gila joom fa mayde wara seyɗani wiya giɗo min jokkuɗa minne mi konne mouhammad hay leloɗa e luggere goto fuu ɓadatakoma so a tampi a woppitata ko iwde e wirgo ma aɗa daɗɗi ndi aɗa suddi ndi di ana yeeso ma nakiri e munkari du garan lamdadema eɗen domti ɗum nde miccoɗenno mouhammad laato joni julde nde so tawhidi iwi en fuu julde nde ɓuuri sembe laato tawhidi naatoɓe aljanna ɓe naddan tawhidi naatoɓe yiite ɓe naddan tawhidi ka tawhidi yiiten koɓe wala ko nafata ɓe hoɗum naatoɓe yiite ɓe mbiyata so yiite nge ñaamiɓe allah na waɗana ɓe terɗe kese yiite ana ñaama ɓe mbiya allah de ya ilahuna wa seyyidina wa maulana tamazzaqata juludana wa tabugal arwahi bila ajsadin fa arhamna an tarhamar rahimina Allah an woni kananke an woni kalfaɗo amen an woni jillitiɗo min haya koye guri amen ɗi juppike yiite allah miɗen keddori yonkiji min keddoraki terɗe haya koye allah yurma min an woni jurmotoɗo yurmeteɓe ɓe maliki wiyaɓe ma huwa hasal buka'u law bakaytum hasal buka'i fi dari dunya la afdalu lakum min buka'i hasal yawm hoɗum bojji hande nafata on bojji ɗi mboya toon joni ɗi so tawi on boyiɗi gila aduna fu ɗum ɓurini on bojji ñalawma hande ɗum woni tawhidi maɓɓe kamɓe ka laato naatoɓe aljanna ɓe so ɓe naati aljanna ɓe mbiya alhamdulillahi allazi azhaba anna alhasana inna rabbana la gafuru sakur allazi ahallana dara almuqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughubun alhamdu jettoje ngo waɗani lillahi lamɗo allazi on lamɗo azhaba kanko naɓi anna alhasana sugulla o yiwde amen inna rabbana joomi amen la gafuru sakur a jetteteɗo an woni jaafotoɗo du allazi o joomiraɗo a hallana jippini min daral muqamati suudu ñimrudu min fadlihi e ley ɓure muɗum ɗe la yamassuna fiha nasabun tampere mematamin ga wala yamassuna fiha lughubun ñaane du mematamin kamɓe ɗo ɓe narran o tawhidi ɗum annatoɓe aljanna ɓe narrata fa wari e yoga modi baɓe mbi fey so mahuɗa galle kesona suudu heyru so natuɗa hen so jannguɗa o aya cile jeɗɗi abada torra heɓatama ley suudu ndu bisimilla wonko min jiiɗi landade bisimilla kabaru jakka jati ko keɓata so itta jakka ko laaɓa hay wona en mbi so neɗɗo heeɓi nayyi capantati jakka ana hen so neɗɗo heeɓi bey debbe na baali debbe jakka ana hen so heeɓi kaalisi tammaje o faami mutukal tammaje 200 jakka ana hen sa heeɓi mutukal 90 jakka ana hen sa heeɓi sawal 300 jakka ana hen kaalisi men ñaameteɗo hande o ujunaji debbe so heɓɓini hittande jakka ana hen wona faami ayyo tawi mo gollata ayyo so heeɓi nayyi capantati fuu anda jokka ittan ngaari sa heeɓi nayyi debbe fof ittan ñale so heɓɓi nayyi malli hemre gayi ɗiɗi so heɓɓi hemre bambara du jokka a ittan jokka hono malli hemre fuu gayi ɗiɗi hemre bambara fuu ñali ɗiɗi jokka nayyi ka noon yarata laato bey e baali sa heeɓi bey debbe na baali debbe a ittan mbaalu gooto a jokkanaɗo itta mbaalu gooto sa heeɓi hemre bambara gooto ittata gila joom fa keɓa 190 so itta ɗiɗi a faami sa itti a faami ɗum a jokkan noon fa keɓa 200 e gootel
so itta tati a jokkan noon fa keɓa temedde nayyi so itta nayyi ha jokka fay so ujunere kemɗa temedere fuu gotel temedere fuu gotel jokka iwi debe fuu gotel to debe to tan ittata debe gotel sabi yoga ɓe pamata ɓe mbiyan debe fuu yo gotel hemre bambara fuu ɗiɗi wana fey so hemre bambara kemɗa batte a itti gotel e debe ɗi fey so kemɗa dabaji hemre bambara gotel ni ittata gila jom fa kiɓɓina temedere e nogay e go'o so itta ɗiɗi temede ɗiɗi e gotel so itta tati temede nayyi so itta nayyi fey so kemɗa temede tati ittata a faami ɗum yo sériya dabaji cewɗi ɗi so heeɓi sawal temede tati ñamri ɗum duwa ittan sawal sappo fuu jeenayyi fuu sappo ɓerende so tawi ndiyam yarni hono no machine aji ɗi ka ɗum ka nogay fuu gotel a faami ni jokkata tammaji temede ɗiɗi fuu tammaji joyi woni jakka a faami mutukal nogay ɗi wotere nde a ittan ɗum pecca ɗum pecce nayi ɓerde nde woni zakka kayre woni futte debbo ɗo ɗum woni rubu dinara enen gaɗi futte e safande e rubu dinara fuu pene ko rubu dinara o tan woni hen gonga futte yo safande yo a faami koyre boɗo mbi koyre mawdi ɗum ka fuu fa heewa ayyo futte o tan woni hakke Allah as-sadaqu haqqullahi wama zada ala zalika haqqun lil mar'a futte o woni hakke Allah ka ko ɓeyda hen fuu yo hakke debbo sabi sey so gadda e debbo ujunaji nogay somo rimi ɓiɓɓe barkimɓe a mursaki jonno sa waɗi e makko million sa rimi hallisaɓe a mursi a faami kamɓene wala ko mbirata jawdi sina mi heɓay almorde mi sooday tasaji sa rimi ɓiɗɗo kallisaɗo mo sottanɗe fuu mo yarda cigarette mo witta ndu mo yotta a faami jakka kalisi goduɗo hande o a faami ujunaji deɓe fuu ujunere woni jakka a faami kanko du sa heeɓi million joni wona million ujunaji temed ɗiɗi million fuu ujunaji joyi woni jakka kanko du ni mo yaara hay ni woni kanko du faamu jate makko a faami ayyo hay koyaga men ayo million goto fuu ujunaji joyi million ngaji sappo fuu a faami nde ittata ujunaji sappo ayyo jaati ni ɗum yarata ayo sabi buuɗi temed ɗiɗi fuu buuɗi joyi ɗum modi baɓe jetti hay ujunaji debe ɗi ujunere woni jakka a faami hay so ujunaji debe fuu ujunere woni jakka ujunaji hemre bambara wona ujunaji ɗiɗi ha ujunaji hemre bambara wona ujunaji ɗiɗi ujunaji temedere a faami laatoto ujunaji ɗiɗi e buuɗi temede joyi ujunaji temedere goɗɗi ɗi ɗum garde ujunaji ɗiɗi e temede joyi ayyo ɗum woni ujunaji joyi ɗi ayyo وقال صلى الله عليه وسلم نولا دوم جولde kisinan woni e mun o wi لأبي هريرة رضي الله عنه mo haalani abi hurayrata yarra Allah woni e mun يا أبا هريرة mo wi ya an aba hurayrata o مر أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالأرزاق من حيث لا تحتسب mo wi jamira yimɓe suudu maɓe julde sabi Allah na wadda e maɗa arsugu ma to a milata ɓiɓɓe maɓe gendiraɓe maɓe jamiraɓe julde sabi Allah hokkete arsugu to a milata wallahi so neɗɗo tabi ke julde aɗo julna koreji ma hunde fof ko hosi fa haɓɓa hoore ma fu na Allah humtene arsugu abada Allah yoppata juulo o tawi kitoɗo ɗum neɗɗo fu ɓurɗo julde fu na sakitoro arsugu ɗum ka gila adunaka jeebotoɗo julde o ha jeeji aɗone ɗi kumtata ko julde nde gasata allahu akbar salamu aleykum mo fiɗɗike mo doggi mo yalti omo yalta bilisa na wakkomo ardaje hen wawi an woni giɗa neɗɗo faɗotoɗo yaltude miside fof o bilisa jokka ayyo ne jalɗa fof mo dari dambugal mo wakkete balawel e balawal jeehen an ka anni ndo mi ɗono jeehen bisimilla ومصداق ذلك في قوله تعالى mo wi batte gonɗinal majjum Allah wi'i ley qur'ana o وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها mo wi muhammadun mo wi jambira yimɓe ma ɓe julde ɓe tinno duuɓe muña julde nde لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى wallahi muhammadun min Allah mi ñagata komo arsuku min arsinɗinte an muhammadun o jaati laato battane lobbe godani kulowo Allah ayyo وقال أداء الخراساني أداء الخراساني دوي ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاء الأرض إلا سهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت موي نيدو فو laataaki yo cujindanɗo Allah sujuudu gooto feeya jeyaaɗo e ley feeyaaji leydi na nokku o laato seede ñande alqiyomi wi a juuli ñande joomum maayi du nokku o woyamo ngaɗen jooni ɗo yaha ɗo e tannereeje en
naɗo ya ɗo e waladu en wakkati tawima e feeya o a juuli hono nokkure nde juurɗa nde nde daroto yeeso Allah janngo nde laato seeɗa ma ñande a maayidu nokku o woyan jaati no juulde foti teddude e nokku Allah ɗum aɗa alkhurasana duwi ayyo wa qala sallallahu alayhi wa sallam man taraka salata mutaammidan bari'at minhu zimmati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo wi wallahi neɗɗo fuu joppuɗo farilla gooto e dow muraare kanko kayya mo barri keɗon iwde e yimɓe makko ɓe jomum wona tomontare makko o kanko ɗum wona nulaaɗo mum jomum sela mo seliɗo mo juulata ɗum hokki so neɗɗo yettike surba na a yettike jokolle so a juulata iroyde jomum ana harmi enen e mbiyata wallahi mo suka ka mo wona suka de suka anduɗo bone suka baalo ana yiilo boli sali julde en mbi iro yemmo mo suka wallahi mo wona ɗum ngallu samri en ngallu ka hono juuloɓe ɓe so neɗɗo juulata tan ɓe memata ngallu ka nde ɓe lamdi so wiya a juulata fu ɓe memata ka enen ne eɗen juula ko ka hono hen daroɗa pewtamo juulatade allahumma abdilu lahu daran hayran min daarihi de wa halan hayran min alihi Allah du'a du eteɗo o hana du'ede mo juulata to so ɓe du'ontomo Allah hokkumo suudu ɓurɗo suudu makko aduna du hokka mo dunke ɓurɗo dunke makko aduna o poti Allah hollumo jukkunga gaburu yo Allah newnanmo lamdi ɗi ɗum du'ete e du'a uji ɗi kanko nemo omoni mo juulata neɗɗo ne so a laatike jokkolle fa leeɓi waare ma fuɗi huɗo gaburu ma fuɗi so leeɓi ɗi dawni huɗo ko yoori so huɗo yoori a faami so manda huɗo ko rimi so huɗo rimi yorgol heddani ɗum so neɗɗo laatike surba a yii enɗi ma e becce maɗa anda tuufeje gaburu ma piyama so enɗi ɗi lelike tuufeje ɗe joori so tuufere yoori mahugol heddi enen ne suka ma hirtoto fa haara wujo pomati yalta ha to sukaɓe worɓe mbiyata acce suka ka waɗan cukako ko hay cukako fa mo laatike reedu an baaliki oɗo ɓami reedu jokka ɓuramo baalikako kañ sabi kanko ɗuma laatike haamila a yimo pijo waɗandi mo soobike ka na an gonɗo e dewgal o a ronki rinde a waɗi ñagule Allah a waɗi du'a uji a ronki hemde ɓeygo kanko o mbiɗamo fijo omo rimi koyɗe ɗiɗi ndenno kanko ɓurma soobo taƴori mo fijay jaltuɗo so rimi ka ko sooboy watta koni mo watta somo riman somo ñalli omo fija mo waali omo fija omo woma abada mo rimata ayyo fijo ana harmi ko ka somo ñalli omo suura omo woma omo fiya tumbude so fijo tan mo hinni fu mo rimatako nde jiiɗa mo rimi fu sooboy o jaati mo waɗi so neɗɗo waɗay sooboy tan rimata mo haaɗay e fijo hay enen ɓe mbiyaten yo sukaɓe soɓe maayi du en mbiyande en iroyo hono hen neɗɗo irdoyde surba mo juulata hono neɗɗo irdoyta a faami jokolle mo juulata bisimilla alfati wa qala sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo mo julde sina woni mun o wi 5 salawati katabahunna Allahu ala ibadihi mo wi julɗe joyɗe Allah windiɗe e maccuɓe muɗum ɓe faman addahunna limawaqitihinna kunna lahu nuran wa burhana neɗɗo fuu julɗo julɗe ɗe e wakkati mum jomum heɓan annora heɓan dalili yawma alqiyamati ñande alqiyomi wa man dayya'ahunna husra ma'a fir'auna wa hamana neɗɗo fuu jeebiɗo julɗe ɗe kañum e fir'auna e hamana immodoto wa fi hadisi tawili mo yiwari e hadisa juutuɗo inna jibrila nazala ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wonde jibrilu jippi e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa qala ya muhammadun mo wi ya an muhammadun o la yaqbalu Allahu min tariki salata sawmahu mo wi joppowo julde fey somo hoori Allah jabatako wala sadaqatahu somo itti sadaka jabatake wala hajjahu somo yehi hijji jabatake wala amalahu somo golli jabatake wala zakatuhu somo itti jakka jabatake wa tariku salati mal'un fi tawrati mo wi joppowo julde huɗama e tawreta wal injili mo huɗama e linjila wa zaburi mo huɗama e zabbura wal qur'ani mo huɗama le qur'ana oto tariku salati mo wi joppowo julde yanzilu alayhi kulla yawmin wa laylatin alfu la'anati jamma fuu ɓe kuɗan mo cile ujunere ñalawma fuu ɓe kuɗan mo cile ujunere joppowo julde malikaɓe fuu mbi Allah ittu barke makko wa alfu sahaɗin mo e jukkungoji ujunere tikkere Allah wa innal malaikata yal'anunahu min fawqi sab'i samawati mo wi sabi fay malikaɓe kuɗan mo fatu dow kammuli jeɗɗito ya muhammadun ya an muhammadun ɗo tariku salati mo wi joppowo julde
ما له نصيب من هزوزك mo wi jomum wala geɗu fu e geɗuji ma ɗi an Muhammadu joppowo julde wala geɗutoma ولا في صفاءتك jomum wala e surore ma ndedu ولا هو من أمتك ey joppowo julde wana tomontare ma de Muhammadu يا محمد ya Muhammadu تارك الصلاة mo wi joppowo julde لا يعاد في مرضه somo ñawi pati wi oy mo kori wonko sami sa wi mo kori wonko sami Allah huɗima ولا يتبع في جنازته somo maayi pati jokka iroɓe makko ana harmi almami juula e gorko mo yata miside so maaji ولا يسلم عليه mo wi jomum du pati calmina e makko ولا يؤكل pati ñaam donna sa andi mo juulata so on ñaamdi an e rawandu on ñaamdi ولا يشارب pati jardo ndiyam fay somo yardi horde londe pati jardande ولا يصاحب pati gaɗamo giɗo mato ولا يجالس pati jooɗo doɗɗonno somo jooɗiki hoore dago fu immoɗo ولا دين له sabi jomum wala dinan ولا أمانة له mo wi jomum wala hoolare ولا هز mo له wi jomum wala geɗu في رحمة e الله hinne Allah o وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل mo من wi النار jomum yo munafaki fa suudu wondu ley to yiitato to jomum immoto تارك الصلاة mo wi joppowo julde يضاعف له العذاب ضعفين mo wi Allah na ɓeydana mo jukkugo mo wi cowe ɗiɗi Allah sowanta mo jukkugo ويأتي يوم القيامة وقد غلقت يداه إلى عنقه والملائكة mo يضربونه waran ñande alqiyomi juuɗe makko ɗiɗɗe fu kaɓɓeta fa gasa piile e dande makko nde malikaɓe na jokki mo ɓooleji jamdi hono no police warata e junngo neɗɗo ceenne kamɓe du ɓe gaɗe junngo ngo calalol ngol ɓe kaɓɓa fa gasa ɓe piila e dande nde eɓe jokkimo eɓe mbumbomo ɓooleji وتفتح له جهنم فيدخل في بابها كالسهم ɓe udditanamo dambugal ngal mo naata hono no yebere ni anani séria waddi joni hono yoga ana toon ana suura yimɓe mum a wari ɓe mbi neɗɗo maɓɓe maayi anne a almami alamdike yala omo juulana ɓe mbi omo juula anne a sikkitike haya so wiyama omo juula ka fuu sa juulay mo aɗa jogui junubu haya anne a sikkitike e makko kanko ne yimɓe makko ɓe cuusi Allah mbi wallahi omo juula sa lelnimo tinama an almami fuu sa waɗi Allah akbar fu mbi waman fa'ala hayran falahu hayrun ومن فعل سرا فله سر ومن فعل خيرا فله خير ومن فعل سرا فله سر ɗum woni so a hoolaki Allah mo juulanamo juulat a wiyan Allah so neɗɗo golli lobbere joɓa ɗum lobbere so neɗɗo golli bone ɗum joɓa ɗum bone Allah akbar Allah so neɗɗo waɗi ko boni joɓa ɗum ko boni so neɗɗo waɗi ko moƴƴi joɓa ɗum ko moƴƴi Allah akbar fatiloɗa mbi assalamu aleykum ɓe ndordoma so ni ko boni mo golli mo narrata goɗɗo so lobbere mo gollido Allah udditanamo gaburu makko ɗum woni mayɗo mo a hoolaki ana juulana juulata yimɓe makko ɓe cuusi Allah ɓe mbi omo juul ko ɓe juuli ko fuu mo hokkete de ɓe maayo ɓe fuu ɓe naata yiite sabi kamɓe mbi omo juula sabi so en andi neɗɗo juulatani wona wajibi joppen mo hakkude men fa luumgol makko wara en a faami ɓe ɓamma mo fa gasa ka fay kaddule ɗe mo mayri ɗe pati mo ɓorte ɓe asa toon luggal monnal ngal Allah ɓe irƴa mo ɓe gartira hen leydi pati Allah hinnomo soko yaafoma sabi mo dawray ayyo bisimilla فيهوي على رأسه عند قارون وهامان joppowo julde ɓe junni tan mo e hoore makko nde fonde hakkude Qaruna e Hamana mo lelto Qaruna woni penanɗo annabi Moussa o Hamana woni batta Firawna o yimɓe ɓe fuu ɓo ɓuri bonde sabi kamɓe kanko Qaruna o kanko fenani annabi Moussa debbo goto ɓami reedu mo annabi Moussa hokki ɗum reedu annabi Moussa huɗi mo gila ñande nden fa hande leydi ndi ana moɗa mo yaade kanko Hamana o nde Firawna hosi fa juulano kanko Firawna pati juula yalla so neɗɗo turike tuccinike fa juula yalla hersayna Firawna sabi ko waɗi so Firawna hosi julde de annabi Moussa e Haruna Allah neli ɓe Allah wiɓe izhaba ila Firawna innahu ɗaghe fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha mo wi johonnata Firawna sabi mo beewi kala noon mo konngol lobbol yama mo miccito Allah yama mo hula Allah kamɓe du ɓe jeyto Firawna ɓe mbi Allah neli min warde ema sabi Firawna joni duuɓi 400 mo laami duuɓi 400 ɗe du mo kakata balɗe debe ko somo kaako mo tutta somo yaha ladde nde wotere ɗum sabi konko Firawna so ladde makkori mo wawa nadde ñegerel sina mo yaltoyade faale feeya o mo woɗɗo ngendi ndi ɓe ganso yimɓe ɓe ɓe gaɗa soyfa ɗum fu somo soppinike hawsu makko o gelle ɗe fu nana a faami haya annabi Moussa e Haruna ɓe mbi Allah wi sa rewi ɗum ɓeydente duuɓi 400 goɗɗe kasin hokke nema momo hokka ema e laamu ma o moy wallay mo jaɓi
nde Moussa e Haruna bitti nde Hamana wari mo wi joni joni anda Moussa e Haruna ngari ga ɓe mbi somi jokki Allah Allah ɓeydananmo 400 ko wona ɗemo laamiɗe kasi hokka mo duniyama momo heɓay e laamu mo wi an ka ɓe kiilikema Moussa e Haruna ndewa Allah andu ndewa Moussa e Haruna anne a wi ana rabbukumul la'ala a wi an woni Allah mawɗo minen kani jokkuɗa neɗɗo fuu min jokkatama nde ndewɗa Allah fuu min ndewatama so min tawi a wona Allah sabi so neɗɗo ne tuccinike fa juula yala hersayna kanko ɗum o abada ɓe jiyata omo tuccini omo juula fami hay ɗum haɗi mo julde o woni Hamana sa tagi tigi joni fay kanankoɓe batta en ɓe ɓuuri bonde sabi kamɓe cinata gollinde kananke o ko gollatako ayyo hay kanko Firawna o du Hamana haɗi mo rewde Allah ayyo bisimilla في الدرك الأسفل من النار فاسود وندو ليلي تو ييتو تو جوبو وجولد ناتata تارك الصلاة إذا رفعت لقمة إلى فيه قالت له لعنك الله يا عدو الله بسم الله تأكل رزق الله ولا تؤدي فرائده mo wi sabi joppowo julde heɓi somo tiimi la alfaamo ñaama longere wotere fuu nde mo hunci faamo ñaama longere nde yommo ya an puɗaɗo Allah o an aɗo ñaama arsugu Allah o a juulata farillaji Allah gila jom faamu timmina ñiiri ndi longere fu nde mo hunci fu huɗanmo so tawi mo nana ko ñiiri ndi haalata ko wallay mo ñaamatandi mo juulay bisimilla هادئ الصلاة يتبرأ منه ثوبه في جسده bisimilla ويقول له لولا أن سخرني ربك لفررت منك mo wi so neɗɗo yoppowo julde soy saya makko ka yiɗamo sabi somo hunci saya faamu ɓorno sa kawen kuddi Allah woni e ma wallay so wona Allah nangi kam e dande ma joni wallay nami see komi yoppa sabi ko ɓornotoɗa kam komi yiɗama sabi akki affaire قادئ الصلاة إذا خرج من بيته قال البيت لا صاحبك الله في سفرك بسم الله ولا خلفك في أشرك جاتي ولا أعادك في أهلك سالما بسم الله mo wi joppowo julde so yalti suudu mun yimɓe ɓe mbi ɗum jaam yentin en ala jiidal men laata seyo suudu ndu wi an momi ñaaguima Allah pati Allah laato jaadoma batte maɗa ɗe jaɓɓuɗa yaade ɗe pati a wartirɗe suudu ndu wiyamo mi ñaaguima Allah pati a yiidu e koreji maɗa ɗi a deeniɗo suudu ndu huɗanmo kuddi ɗo kuddi fuu haaɗata bone fuu ko heɓata mo Allah hemmo e laawol ngol pati mo naatu ley mum kasin kañumka ni mo yoppata joppowo julde so yalti ley galle ɗum ka fay so ɗo e daŋŋere mo yaltina suudu ndu huɗumo قادئ الصلاة ملعون في حياته وبعد مماته mo wi sabi joppowo julde yo kuɗaɗo gila ana wuuri caggal mayde mum du yo kuɗaɗo قادئ الصلاة يموت يهوديا ويبعث نصرانيا mo wi sabi joppowo julde nde mayata nde yo alyahudu so ana immo ñande alqiyomi immoto yo annasara قال الإمام السائرة mo wi imamu saira du wi إني في الأهود أخذ علينا الأحد العام mo wi ñande wotere ɓe e aadi ɓe nangi e nulaɗo aadi hitande wotere من رسول الله صلى الله عليه mo وسلم wi ko ɓe nangi e nulaɗo de mo julde sinan woni e mun o أن أبين لتارك الصلاة من الفلاحين والأوام mo wi ɓe ɓanginana joppowo julde yimɓe moƴƴuɓe ɓe e wumma en ɓe وسائر الجهال e yoga e jahili en ɓe ما جاء في فضل الصلوات الخمس mo wi ɓure gonɗe e julɗe joyɗe ɓe kaltana yimɓe ɓe faa ɓe nana وفضل من يعازب عليهن e ɓure gonɗe so neɗɗo yaljimiki e julɗe ɗe sabi julɗe ɗe a yii salli fana laasara futuro safoko laa to salli la fu beete wala ko julde ten beete so wona nden yonkiji ɗi naatata e yimɓe ɓe naaw naatugol yonki ana ɓuri jahannamaji jeɗɗi ɗi fuu naawte ɗum sabu so ɗen juula beete Allah suuɗi e men naaw naatugol yonkigol salli fana nden dargal watta yewman kana miqdaruhu 50,000 sanatin ñande nden duuɓi ujunaji debe e sappo ndentinte so gaɗe ñalawma gooto yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idin sa'anun yughnihi ñande nden neɗɗo dogan yoppa ina mun yoppa aba mun yoppa ɓiɓɓe mun yoppa gendu ka ñande nden homo fuu kunko mun ana heƴa ɗum ɗo fenoɓe ɓe mbide yede ñande nden fay goto lumbintama siraɗo so wona kawma ɓe pende so nden ɗo ina mum walla bandiraɗo gorko ka lumbat ñande nde kawma du hoore mum dartata
na an aɗa doomi kawma fa lumbine kawma dona doomi kawmum mande lumbata min an woni kawma an woni kawa miɗo domma an aɗa doomi kawma nden no en lumbata ɓay andi ɗo ka pene ayyo a faami hay jokka kaw neɗɗo lumbita joom so kaw neɗɗo nato yiyiten nden no o ka biltiki o ka bare lumbata hay pene noon fay hunde lumbinta neɗɗo ñande so wona golle ma dargal ngal eɗen mbiya nangue ngue ana wuli joni joni nangue ngue e keesuji jeɗɗi ngue woni ñande nden nangue ngue waran fa hakkude hoore yimɓeɓe ana fata yimɓeɓe fo ana daari fay goto duhaki fay goto ɓornaki duuɓi debe kuɓɓu maɓɓe na ƴaara so duuɓi debe ɗi kiɓɓi nulaɗo tan ɓorni so duhi o manda omo waɗɗi puccu makko ku omo jogui liwa ilhamdu omo dow burago omo jogui desewal ngal so duuɓi debe ɗi kiɓɓi yimɓeɓe ana daari Allah merata neɗɗo merata fay yiite ngue ñoññinta ko o wakkati ka jokka nangue ngue tan ana duppa yimɓeɓe so nulaɗo wiya jokka a yoni haldude e yimɓeɓe so wiya yoni haldude e yimɓeɓe Allah wiya limanil mulkul yawma hoto kananke woni hande ɗum du duuɓi debe Allah na lamɗo yalla homo laamino duuɓi debe iwana hiɓɓi hemre bambara somo wiya hoore makko lillahi lwahidul qahhiri kanko woni Allah goto jaaliɗo ñande nden kananke yingan hoore mum fanguru hoore o dorto yuppo e leydi walla mi laamaki hoore nde wallahi Allah amiki fami mo yiɗ batte ɗum julde ten salli fana yo Allah suuɗe men nangue dargal de a faami wala ko julde ten laasara nden ɓe peesoto junubu e baraji haya fa amma man sagalat muwazinuhu fa huwa fi isatin radiyatin wa amma man khaffat muwazinuhu fa ummuhu hawiyatun neɗɗo fu mo miijani mun o teddi o ka wuuri gurdam lobbam yarra Allah woni e mum so miijani o huyfi jomum natan haawiya laato ɗum saabi so ɗen juula laasara ala golle men lobbo o wawtu bonɗo o wala ko juldeten futuro nden ɓe dokkata yimɓe ɓe ɗereji fa minhum man uute kitabahu bi yaminihi wa minhum man uute kitabahu wara zahrihi wa minhum man uute kitabahu bi simalihi won nangoɓe ɗereji mum jungo ñaamo wonɓe ɗereji ɗi sina ɓe jula jungo ngo ɓe jaltinira caggal ɓe dokkira ɓe ɗereji ɗi caggal won nanguiroɓe ɗereji ɗi jungo nano ni nde wotere fa amma man uute kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira neɗɗo fu nanguirɗo ɗerewol mum ngol jungo ñaamo o ka wuuri gurdam lobbam sabi yarra Allah woni e mum o ka hisabu muɗum yaafi wa yanqalibu ila ahlihi masururan mo yahanto yimɓe makko ɓeydumo ceyiɗo wa amma man uute kitabahu wara zahrihi fa sawfa yad'u suburan wa yusalla sa'iran nanguɗo ɗerewol muɗum ngol caggal muɗum o ka noddire yo kalkiɗo mo natan jahannama sa'iri innahu kana fi ahlihi masururan aton kanko ne mo woni e yimɓe makko ɓe mo ceyiɗo wa amma man uute kitabahu bisimalihi fa yaqulu ya leytani lam uta kitabiya walama adiri ma hisabiya ya leytaha kanatil gadiyati so neɗɗo nangiri ɗerewol muɗum ngol jungo nano wiya jalla am hande wondo on dokkay kam nde dewtere kami anda ɗum doomi kam ka a faami jalla walla mayde nde bonnani kam gurdam anɗa ma agani anni maliya halaka anni sulɗaniya jawdi am ndi biltata kam dalili am o du biltata kam hande sabi dalili o ko neɗɗo jogui e dalili fuu sa mayi dalili o majji nden Allah bilete e makko so wiya maleyka ɓe husufa hulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zaruha sabu'una zira'an fasluku innahu kana la yuminuna billal azimi nangon mo geƴƴon mo gattomo le yiitange kaɓɓiron mo calali jamdi kuule hemre sappo wala maleyka woni calali jamdi ɗi gatton ɓe yiitange sabi ɓe gonɗinayi Allah sabi calalol jamdi ngol wallaw anna qiɗi atun minha wudi at alal ardi la zabat jibali dunia so tawi calalol gemdi ngol carel gotel ittama hen joƴƴinama e leydi ndi mo wina kaƴ ɗe tayfa nanga jeɗɗo ɓiri leydi laato safa ko nden siraɗa lumbete siraɗa a halla min seyfi wa qalla min shi'iril ayni siraɗa na ɓuuri kaafaɓi welde omo ɓuuri leɓol guita sewte ñongueje jeɗɗi goni e siraɗa ñonguere fu duuɓi ujunaji tati lumbirte suuduhu alfi ami nuzuluhu alfi ami istiwa alfi ami sina nabba duuɓi ujunere jippoɗa duuɓi ujunere laawol ngol focco duuɓi ujunere ni siraɗa lumbirte siraɗa jamma asawere lumbete so yimɓe ɓe lumbi siraɗa Allah wi an aljanna narratake jamma
tawan annabi dawuda na janga zabura dawuda beele fi makko dande yo cereeli 100 ka neɗɗo fu nanowo fijo so doga ukko e maggo abada ananata jande annabi dawuda nde subaka so ɓe mbaali aljanna so fini beete tawa inde ma ana windi e dambugal aljanna tawi inde lobbere de ayo immoɗa naata aljanna hayni ɗum du wori ɗum woni julɗe joyɗe bisimillah ونخص ذلك بمزيد التأكيد كما أكده الله ورسوله mo yiminen du min kertorike ɗum faamin tekkina e yimɓe ɓe hono no Allah tekkiniri e nulaaɗo muɗum وقد أغفل ذلك غالب الفقراء وطلبة العلم mo wi ɗum ka fey talka en heewɓe e ndaaroɓe anndal jamanu hannde ɓe fof ka haala ka ɓe jeggitiidu so neɗɗo juulata fof pati giƴƴira e mon ɗum ka ɓe jeggiti أن لا فترى أحدهم mo wi hannde aɗa yiya neɗɗo gooto يخالد تارك الصلاة من ولد وخادم وصاحب وغيرهم mo wi a tawan neɗɗo no giƴƴira e ana huppidi e joppuɗo julde tawi giƴƴi ko na tawi gollowo makko na tawi ɓinguel makko na tana maɓɓe ويأكل معه eɓe ñamda ويضحك معه omo jalda e muɗum ويستعمله عنده في التجارة manda de e ɓe gollida a tawan an woni joom jawdi ka cottonowo ma o du juulata ka hillaka والإمارة tawi du omo mahane mo barejo noon omo maha garuje ma ka mo juulata hillaka na tawi وغير an momo mahanta o du a juulata mo hillaka وغير wiyama ذلك barejo maha samburu sukaɓe jokolɓe kaɗa ndi wona faɓe juulaka bisimilla وغير ذلك mo wiyatana majjum ولا يبين له قط mo wi ka fay hunde on ɓanginantaɓe ما في ترك الصلاة من الاسم manda ko woni e yoppude julde e ley junubaji ولا ما في إلها من الأجر manda ko woni e golle muɗum nde mbarjaari gondi ɓanginanaɓe ko woni e yoppude julde nde e junubu ɓanginanaɓe du ko woni hen ko jeeya e baraji so jomum nani junubu gonɗo hen o hulan so nani baraji gonɗo hen o huyan laato golla ayyo sa hulɓini yimɓe ɓe fof kalanaɓe ko huynata ɓe nden ɓe kuyata ɓe gollana Allah ɓe kula ko boni ko ɓe jokka ko moƴƴi ko ayyo وذلك مما يهدم الدين mo wi neɗɗo fu jiiɗo neɗɗo mo juulata a haalanayi ɗum an jaati wurji diinaka فبين يا أخي لكل جاهل ما أخل به mo wi ɓanginana jahili goto goto fuu ko handi ko من واجبات دينه ko woni e waajibi diinaji muɗum ɗi وإلا فأنت أول من تسير به النار wallahi sa yii neɗɗo no golla ko boni de a wi ay mo haya koye ɗum moƴƴani an woni arandejo mo yiite nge nangata كما ورد في الحديث الصحيح mo wi sabi wari e ley hadisa celluɗo فإنك داخل في من علم ولم يعمل بعلمه moy a naati e joom andal mo golliray andal mo ɗum ka fey so a wana mobbo ko a nani hunde nde ana harmi a yii neɗɗo ana golla de a wi ay ɗum sel a moƴƴa an e mobbo o fuu yiite woote naata toon sabi andu a nani moƴƴa hono so mobbo heeɓi andal suuɗi andal ɓe gaɗani hunde ko mum labangal yiite hay neɗɗo fu kemɗo andal fey so a wana mobbo so a nani hunde nde moƴƴa a yii e nde golle a wi ay moƴƴa jomum Allah waɗani hunde ko mum labangal yiite no waaju foti moƴƴude joni poti gaɗen waaju laakare fe fey so ceɗɗo awowo noon a yi omoni lelna bubbol makko ngol a wi hey pati lelnirni ko gasata na pati moƴƴinirni bubbol ma ngol ko na hey pati fandinirni laana maka aɗa andi ɗum ka yo haajeji men aduna no ko mbiɗa pati mo gollira ni ɓuuri moƴƴude e makko sabi somo golliri noon fu jawdi makko ndi bonanno kanko nemo hono ma arsilami noon a wi pati wanni ko sa waɗini fu laana ma ka heela mo jaɓi haala ma ka mo sali fu ana ɓuuri juula arraka jamre sappo walla nafira baraji no waaju foti moƴƴude ayyo ɗum ka fey so golle aduna dagiiɗo tawɗa neɗɗo no golla nomo gollirta ni dartaki a wi pati wanni a hollimo no dartini ana ɓuuri juula arraka jamre sappo walla nafira baraji waaju ana moƴƴi ko ayyo tindinde neɗɗo ko moƴƴi ana moƴƴi sanne ɗum ka wona aduna wona alqiyomi hunde fof ko jiiɗa neɗɗo no golla so arsilami noon mballa ɗum hen soko boni noon paddoɗa ɗum somo jaɓi iwi e dande ma somo jaɓay iwi sa yi omo gollira no boni a accirimo noon wala ko mbiɗa somo golli so jawdi ndi boni hen fanda heɓan zunubu sabi a yi omo golla mo anda a haalanaymo ayyo bisimilla لأن لكل من عرف شيئا من أحكام الشريعة ولم يعمل به mo wi neɗɗo fuu anduɗo hunde e ley kiita sariyaji fey so a wana mobbo de a golliray ko wi'a ko ويعلم غيره فهو داخل في من علم ولم يعمل بعلمه mo wi a andinay tanama a gollay a haalana yimɓe ɓe golla mo wi a natan to mobbo joom andal so sali andal mum ngal natata
sabi mobbo so no waɗe yiide sina ɓe junka andal ngal fa timma ɓe paɗɗa mo ley yiide hono no foolo mamo kanŋe woni hen saɗa anndi faɗɗode ma ittan en kanŋe o andal ngal ka yo kanŋe noon abada Allah wattata andal ngal yiite fey so neɗɗo yo mobbo ɗe natata yiite nde sina waɗe jahili taw foy Allah ɗum o wawa soɓe paɗɗa mo ley yiite bisimilla wa ilamu rahimakumullah mo wi andonna yo Allah yurmo e moɗon anna salata wal mudawamati alayha mo wi julde nde e duumade e julde nde wa ala jama'atiha e duumade e juldude e jama sababu li husulil khairati mo wi wallay ɗum ana sabimbina fayi moƴƴere naata nokku wal barakati e barke fuu natan e nokku o so ngendi ndi yo ngendi juulori fuu barke e moƴƴere fuu natan to wa taksiril hasanati mo wi du hebbinan golleji lobbidu e nokku o wa rafi'i darajati mo wi ngendi ndi heɓan darja du wa takfiri sayyi'ati mo wi junubaji maɓɓe ɗi du tuusete wa rafi'il balaya wal afati mo wi abada balaw e masiba jippata ko e ngendi ndi wa hiya aslu taqwa mo wi sabi julde nde woni asulu kulol Allah allati hiya asasul kamalat mo wi sabi kanko woni seesi timmoɗe hono sa mahi garwal sina gaɗana ɗum seesino so neɗɗo juulata fu dewal Allah ngal wala ko darto dow mum ay sabi garwal sa waɗana ɗum seesi tan sina a yowi tuufeje tan a mahi so ƴiwon to ɓisomo asiki seeɗa tan mo wurja sina gaytoɗa leydi ndi fa gasa moƴƴina toon tuufeje gaɗa seesi haya julde nde du kañum daroto hono seesi moƴƴinanaɗo koko wolni sabi kulle ɗe fu dow julde nde daroto ayyo fa iza hasalatil mudawamati ala salawati mo wi so neɗɗo gayni e duumade e julde nde hasalati taqwa mo wi kulol Allah ngol gasi wa sa'iril mubarrati mo wi e golleji lobbi keddiɗi ɗi fu wal khairati e moƴƴereji ɗi fu kama naha anil fahsa'i wal munkari mo wi so neɗɗo julde mum gasi ittete e fuusuji ittete e golleji pankari wa artikabil khadaya heddona waɗɗo junubaji qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi walaw anna ahlul qura amanu wattaqaw wa so tawi ni yimɓe ngendi ɓe gonɗini Allah ɓe kuli kam la fatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ardi mo wi wallay na kanko Allah o mo udditanan yimɓe ɓe barke dow kammu e leydi ndi fu kammu toɓan so ɓe awi e leydi ndi du fuɗɗan ayyo wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi walaw annahum aqamu at-taurata wal injila so tawi ni annasara al yahudu ɓe dartini ko woni e tawreta ko e linjila ko haali ko wa ma unzila ilayhim min rabbihim e ko jippi e maɓɓe wiide to joomiɓe ko la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim mo wi wallahi na ñamdu iwanɓe dow kammu e ley koyɗe maɓɓe fu sabi jamanu annabi Musa yimɓe gaɗino ɓe ndefata feytu nde jolbuɗa tan a natan suudu ma tawa toon pooli duppaɗi na pooli ca'aɗi ñaama ɗacce belɗe ana toon muyta ɗacce ɗe duuɓi daɓe ɓe gaɗi hen pooli ca'aɗi ɓe ñaamata jamanu annabi Musa ɓe ndemata feytu no ɓi adama foti hawindinde ɓe mbi Musa ad'u lana rabbaka an yukhriju lana min ma tunbitul lardi Allah min kaaɓi ɗacce ɗe e pooli ɗi ñagonoɗa min Allah de daña ko fuɗi e leydi ndi min baƙaliha wa qissaiha wa fuumiha wa adasiha wa basaliha ɓe mbi Allah yaltinana ɓe e leydi ndi a faami min baƙaliha ɗum woni hono bogoji tan wa qissaiha e paali wa adasiha wa basal jokka e jaba en e bananko e masako e tigaje e Allah ɗum min jiɗi joni ɗi pooli ɓoli min ko Allah heɓami e jale ndemon gila ñande nden jokka mo rema e fuu heɓata tawi demal ne fuɗɗi gila e annabi Adama ko ka yimɓe Musa ɓe gaɗi duuɓi daɓe ɓe ndemata beete fu Allah waddanan ɓe pooli dibaɗi kamɓe mbi kamɓe ɓe kaaɓi sina jonka ɓe ɓama jale Allah duy hay ɓame jale lalido ɗon fa gasa ndemon fa colla fata e mon so Allah jaɓi hay ɗum waddi emen ko jeeten joni ko laato Allah wi so tawi ni en gonɗini ɗum fa gasi ne jolbuɗa fu gila ga aduna ga ko naɗɗa suudu ma fa toon toon la alñiiri ñaama jalta mo ka en gonɗinta sanne ayyo wa an law istiqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa Allah yu Allah so tawi ni on poccitike e lawol am ngol fa on dartiki on luttay kam nami hokku on ndiyam fa heewa ƴiwonde nana e junga mi yaratanden ayyo anani mo wi afara'aytum ma allazi tasrabunahu antum anzaltumuhu min almuzinam nahnu almunziluna law nasha'u laj'alnahu jajan falawla tashkuruna mo wi afara'aytum miɗo lamdo on ma allazi ndiyam ɗam tasrabunahu jarotonna ɗam
antum yala onon ne anzaltumuhu onon jippinta ndiyam ɗam minal musini iwde e ley duule ɗena am nahanul munziluna na minen jippinta ɗam law nasa'u so tawi ni min muuyi laja alnahu min gaɗan ndiyam ɗam ujajam eɗan haaɗi kati eɗan wuli taw kami ɗen jippina ɗam eɗan ɓuuɓi eɗan weli falaw la taskuruna huɗum hatta on yettude kam min Allah laato julɗe joyɗe neɗɗo fu tabiɗo balɗe debe aɗo juula ɗe caggal almami fay ñande wotere takbiratul ihrami daɗayma fu Allah to ton moƴƴo sabi wari e ley janta gorko goto fay hunde wona golle makko so wona zeno fa ñande wotere Allah duñƴimo mo ndaaro e gen almami o jaati tawi almami yalti debbo o du mo wi joni ya so goram o wari fu mi haalanan ɗum somo jeɓɓi fu min dumi jaɓa jokka fu nomo riwra gorko o tan sabi omo andi jokka so ɗum ka wiyama fu mo wiyan gorko o beelu mum ejanmo mo wiya so goram o jaɓanay kam walla mi jaɓantama kande kalmi so goram o jaɓi fu mi jaɓan gorko o yalti almami naati debbo o wi almami ko jaltuɗa ko gorko goto luttimaka kami riwimo mbimo yaha so a wari fu mi haalante so a jaɓi fu mi jaɓananmo minne yala omo iwa gandarmi almami wi somo wari kasin fu mbiyamo a jaɓi ka so wona gotel ndemo wari fu mbiya a jaɓi ka a jaɓantamo sinamo waɗa balɗe debe omo naata miside ndemo naati miside balɗe debe fay ñande wotere takbiratul ihrami daɗaymo fu anda joni ka a jaɓi jaka gorko ko almami tan taykitoto almami no yalta omo wara kasi moy yalla ho ɗum almami wi moy almami wi mi jaɓi jaati ka mi jamratani sina gaɗa balɗe debe aɗo naata miside de balɗe debe ɗe kiɓɓi fu ngara ko mbiɗa komi jaɓi ni gorko lalinti salligi ka jaati almujin ka daɗotamo fe a yii satoga fadde almujin wiide Allah kubar taw mo ley misidende fa hiɓɓi balɗe debe kiɓɓe fa hiɓɓi balɗe debe e go'o ñande debe e go'o de omo ɓetto kanko adotol mami yaade miside ñande fo omo ɓetto fol mami gomsi gendum omo ƴeew neɗɗo ma o anni ɓetto noddumo fu debbo eehe mo wi debbo seldam sabi Allah mo ɓetti mo yehi miside komo yehi miside ko mo juuli nde mo yaltata nde ko sakiti ko ka fo almami ka toon yoppata mo jaati almami ka yalti fo accimo ley miside komo yalti warde ko ɗum ɗo on ɓetto fay mo yeeƴaki hedde toon ɗum du hay laawol ngol fa banguel mami ɓettorto almami wi debbo mum ɗo ƴeew neɗɗo o anni wara ko mo gomsi mo wi ehe warka mo yeeƴaki mo wi warka fay ɓicciltode fof gorko o yeeƴi mo yehi fa mo yetti to almami o to debbo o to mo almami kalda e genda omo selda kam sabi Allah mo selda kam sabi Allah almami du wi joni mo selda sabi Allah hono wona an wari so darɗamo moy min jaati wari so darmomi ka min ka ko woni e ɓerdem nde hande ko wona goɗɗum ko min ka ko gannomi ɓettade ko min ka ɗum darami yalla miɗo bilto yeeso Allah wona fami ɓeyden goɗɗum ɗum nde mbiyamo selda kam sabi Allah poti mo luttinam Allah nden almami wi sadaqa Allahu l-azim li qawlihi ta'ala inna as-salata tanha anil fahsa'i wal munkar almami wallahi Allah haali gonga sabi Allah wi juldena itta neɗɗo e fuusuji e zeno sa yi neɗɗo no juula no wujjana fenana jambo nde jabaki ko tan ɗo piyata salligi ɗo gasa nane jultaɗo Allah akubar a nangata koppi gasa a sujidata gasa Allah akubar assalamu aleykum a dogan jalta miside sa tawi haalaji puyɗe a ukkoto en julde nde gasa so nde gasi fu dañan ko neɗɗo laataki a faami kanko ka nimo tuubiri ayi nulaɗo wiide wa kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'mali dunya ويسير بسورة أعمال الآخرة بحسن النية وكم من أعمال يتصور بسورة أعمال الآخرة فيسير بسورة أعمال الدنيا بسوء النية موي golle joga anato nde puɗɗataɗi nde a tawan adunan ka ko jaati naruɗahi a ndaara hen Allah a ndaara hen nulaɗo ka golle o sakito mo woppito mo laato golle lobbo fa keɓa hen barjaadi laakara batte anniya lobbo moy golleji yoga ana toon nde puɗɗata nde Allah jaati dardataɗi ka golle o adunan ka ko ɓama ana heewa ema fa golle o sakito laato golle aduna jukkireɗa batte makko laakara batte bonde anniya laato o joni batte suka debbo ana garɗi ni nanni mo miside fay almujin daɗatamo toon sakitiki Allah tuusi ɓernde makko nde itti eko boni fof
aɗa andi kanko ka arande ne jamburaku naɓatta mo misiden sabi yalla omo heɓa debbo woni naɓatamo sakitike jambura ko iwi e ɓernde nde fa laaɓi tal fay mo yiɗa haala mum faamo wi debbo o seldamo sabi Allah kanko ka komo wanno arande ko wona joni de wona faamo ɓeyda kanko ka komo wanno arande komo darata yalla Allah na yaafo hay ɗum wiyete so neɗɗo tuubi fo Allah yaafoto ka aɗa waɗa ko boni ñande fo astahfirullahi ƴeewen tan fewi neɗɗo sa gompike kam nde wotere accannam hakke mi wallahi mi andi a muraki a wari a gompike kam kasi mi joni dumi muraki ka goɓɓe suwa kadi a gompike kam fo en piira sabi jokkam andi fewi so a hensaki ka ana hulɓini ayyo fode golleji Allah ɗi en tawi ko to hoore men ayo hunde nde a waɗi nde hande a wi astahfirullahi hono mayre a waɗi ɗum subaka ɓi adama ni hono luttal Allah ka mo Allah moƴƴe e mum fu wala toon mo wala zunubu jaati so wona annabaɓe ɓe ka hono ko gannoɗa koka fey so zunubu goɗɗo heɓuma ka tawi wona hono makko kanko ka tawi du zunubu keɓowomo o tawi a muratako ayyo ka a waɗimo muriɗa muraki fu tencoɗamo anani Allah wi hono ko wiyete so neɗɗo ƴeewi dimo debbo janano na dimo debbo ƴeewi gorko janano hono ƴeewande ma arande nde guite ma tuppiki e makko a andi yona ƴeewede a turi guita wi astahfirullah nden ƴeewande walla zunubu ka ƴeewmi a wi jokka mi ƴeewon fami taykitoma fa gasa ko ɗum tilsuma hen ayi sabi harma ni kulle ɗiɗi karmi so wona e yimɓe ɗiɗo dimo debbo taalnito yiilo hakkunde worɓe ƴeewa ɗum ana harmi so wona mo wala gorko ndarowo ƴamede kanko du somo waɗi noon somo yiilike gorko fu jiiɗomo so muuyamo so dardimo zenomo salo mo sa yiɗi kam dewgal niɓɓamaka sa yiɗa kam du celda kam sabi Allah o debbo ana dagui mo talnito mo ɓangguina yamba muyaji makko mo yiilo ley worɓe ɓe jiiya mo yala eɓe jiiɗamo ta so ɓe jiiɗimo fu mo darɗomo zeno fu mo salo mo wiya dewgal o debbo sey somo yiili ley worɓe omo jogui hen baraji sabi dewgal mo darata ana harmi gorko janano ƴeewa debbo janano so wona tawi debbo mo ƴeewata o a andi yiiɗo sabbudemo wodoɗo wawi ƴewde ɗum fa guite ma ɓenda e mum a faami tawki toɗamo yalaɗo ɓeyda yiɗudemo sa yiɗimo fu dardamo dewgal poti dardamo zeno ɗum du ana daggi ayo ka debbo janano de eddoɗo fiya ɗum de mo denɗam de aɗo harudo e mum somo denɗa noon so on maayi fu ko nen ko on jiya so Allah jaɓi heer homo woodi joni sabi so en lelaki law en porrata e miside la o wi sabi bala o ana hunco iwde e nokku so tawi dunke en munɓe ana juula abada bala o fangata toon filoto nokku o كما أن البلاء ينزل على المكان الذي يترك أهله الصلاة moyi hono no bala udu omo jippo e nokku so tawi dunke en nokku o ɓe joppa julde فلا تستبعد وقوع الزلازل والخسف mo wi sabi ko jiyata ko hono siññugol leydi ngol e yerɓugol leydi ngol والصوائق e haacango sabi nden jibirilu ni so yimɓe ɓe lutti Allah fu mo Allah yambiran mo yahade mo waɗa bippe makko e leydi ndi mo dimba ndi fa cuuɗi ɗi fu gurja mo witta ɗum woni zalazili wasawa'iqi na Allah yambirimo kanko jibirilu mo yotto mo wulla dow ngendi ndi so mo wulli dow maɓɓe fu ngendi ndi fu latoto ndondi nden so yimɓe ɓe lutti Allah fu non mo watta wal khasafi wal masakhi na Allah yambira kanko jibirilu mo seeka leydi ndi de leydi ndi moɗa cuuɗi ɗi fu na Allah yambirimo kanko jibirilu de mo yotto caggal ngendi ndi mo waɗa hen bippe makko ɗe mo dimbandi fa ngendi ndi fu ɗo fo de mo hippandi tongommaje kewɗe ko jiya ton ko fu gelle kiɗɗe noon fade nulaɗo ɓangude ko nulaɗo ɓangi ko mo surani en pati Allah wan en noon won waɗaɓe baaɗi won waɗaɓe giroji so nulaɗo suri ɗum waɗi so zunubaji men jamma ɗi keewi fu lewru ndu ana nangue so zunubaji ñalawma ɗi keewi yitere nangue ana nangue ɗum noon ko enen mbiyata de yo lewru e yitere nangue ne nangodira denɗiraji ɓi kaw ɓi goggo de nangodirta denɗiraji on woni ina lewru na aba yitere nangue ɓe fo Allah tagui ɓe hoto ɓe latorto denɗiraɓe tawi ɓe ndimama de mani woni aba lewru ko mani woni ina yitere nangue ɓe denɗiraɓe reedu ɓi kaw ɓi goggo ka Allah tagui ɓe fo an ɗa wiide ɓe nangodiri denɗiraji wiyama junubaji men nangata ndu
aɗa andi jokka jomum hulay Allah de ana hani so lewru nanngama en fuu naaten ley suudu astahfirullah e julde naafiraji sabi anda yala an junubu mum nangi mi anda yala min ko amman nangi laato enen wana noon gatten so lewru nanngama fuu kelle e tumbuɗe e unde ndiyam heddona ficca ema aɗa simtere licce ma ana cimta ay wala ko keɓata to sabi a leefini hoore ma mere Allah ka wiya en ɓunen ndiyam Allah wiya turen tumbuɗe kelle naaten ley suudu men juulen no naafira wiya ayyo haya ni golle o du wori bisimilla ala makani ahluhu yatruku salata mo wi e nokku tawe dunke en ɓe yo yoppoɓe julde wala taqul inni usalli wala ubali bihim poti mbi'a yimɓe ɓe min kami juulan komi hilla ka julɗo fuu hoore mum poti wi noon de wiyatake wala alayya shay'un minhum min kam fay hunde wala em homo fu e hoore mum no mayɗo fu e luggere mum poti mbi'a noon li anna al bala iza nazala ya ummu salihu ayyo mo sabi so bala u jippike yimɓe moƴƴuɓe ɓe bonɓe ɓe fuja sabi ndungo joni fade makko heɓede en fuu guite men puttindi kel wona juulo wonamo juulata on fuu wi he Allah ƴiwonde ha julde nde du jamiren no yimɓe ɓeetu ayyo wa saliha li kawnihi mo yi batte de mo yi yimɓe moƴƴuɓe ɓe lam ya'muruhum so ɓe jambirtaɓe walam yanhahum mo ɓe kattaɓe du iwde eko boni ko walam yahjuruhum fillahi ta'ala mo yi ɓe taƴatako ɓe batte neɗɗo juulata a taƴatako ɗum wallahu ala kulli shay'in shahid Allah ne yo ceediɗo e hunde nde fo laato neɗɗo somo juulata karmina mo jatti fey somo ɓiyano somo juulata somo hirsi ñamatake somo juulata defi kañum e yarde doro fuu goto ñamde ñiiri mo juulata sabi Allah pati kula yarde doro hono so ni defuɗo ñiiri ndi o juulata jaati mo ɓiya noon aɗa andi mo juulata mo defi a ñaami so a tiliki fuu cooda butalaaru doro jara fuu goto sabi aɗa andi mo juulata no وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجنتام يودي نولادو صلى الله عليه وسلم أنه قال نولادو وي يوما لأصحابه يقولوا اللهم لا تجعل فينا سقيا ولا محروما وي صحابة مكو بي ñande wotere on fu ñagoɗen Allah pati Allah won en kaalaɗo karminaɗo ثم قال caggal majjum mo wiiɓe atadruna man as-saqi al-mahrum yalla oɗon andi kaalaɗo karminaɗo on qalu ɓe mbi wa man huwa ya rasulallah yalla homo woni kaalaɗo karminaɗo ya nulaɗo qala tariku salati mo wi ɗum woni joppowo julde wa fi hadith fey so daago kanko jeygo hewtimo juulata jooɗo daade e makko e daago ngo ana harmi somo hey e ngo harmi tan fey somo maayi mo yoppingo fey so ninna go tabbo goto a ronatango wa fi hadith isra'i mo isabi wari eley hadisa jamma nulaɗo bito yi o lamma atan nabi sallallahu alayhi wa sallam ala qaumin wonɗo nulaɗo wari e yimɓe turdahu ru'usahum bil hijarati eɓe tappira ko e maɓɓe ɗe kaaƴe kullu ma rudikhat danati kama kanati mo wi joni so ɓe tappi hoore nde fa fay sayfitike fo hoore nde wartan no worri ni eɓe tappani ende sayfito ende warta kasi eɓe tappa ende sayfito ende warta kasi la yaftar anhum min zalika shay'un ka taƴata e makko feydu malaika ɓe ne tappamo tan qala ya jibrilu mo wi ya jibrilu man huwa man haula'i yala ko ɓe ne ngoni qala allazina mo wi ɓe ngoni de tatasaqalu ru'usahum eɓe toddina juuɗe hoore maɓɓe nde an salati iwde e julde maɓɓe nde ɗum woni soɓe gaɗi ni fuu a yii soɓe gaɗi allahu akbar fuu soɓe kuncoroto ɓe allahu akbar ɓe jottata hay sujuudu yo farilla ɓamtade iwde sujuudu yo farilla ruku yo farilla ɓamtade iwde ruku farilla sa nangi koppi tan a yoppi a boɓɓike yaade e sujuudu julde ma boni sina joppa koppi dartoɗa fa gasa sa sujudi du sina cujida fa gasa moy so ɗon juula pati gaɗonna hoore mon hono cofal ɓeygal coppowal kellori ayyo wa qala ta'ala mo wi Allah subhanahu wa ta'ala wi fawailun lil musallina bone wodani juuloɓe ɓe allazina hum an salatihim sahuna ɗum woni solindiɓe iwde e julde ɓe ayyo jokka ɓe jokkan haajeji maɓɓe faa ɓe jeggita julde jokka julde ware jokka e laana gonɗa sinami yettoto na a demowo sinami udda nde runde na unowo sinami ɓendinde nde ukkere ha gasatade ayyo fey so ɓuura ana janggata sa wi sinami yettina o aya ana harmi ɗo julde nde tawi ma fu taƴa jande nde immoɗa juulay ayyo
قال بعد المفسرين mo wi yoga e tafsiroɓe ɓe mbi مراد أنهم يضيئون الصلاة ويخرجونها عن mo أوقاتها wi mouradu ko woni eɓe solindiɓe de ɓe jeeboto wakkati o fa wakkati o yalta والويل mo wi so wi'ama waylu وادي في جهنم mo wi lowol ana ley jahannama لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من سدة هره so tawama ni ɓe ɓami hen toɓɓel tuccukel ɓe itti e lowol ngol ɓe toɓɓi ga aduna ga kaaƴe meɗen mawɗe ɗe fu ceyfitoto وهو مسكن من يتهاون بالصلاة mo wi haya toon woni jonde joppowo julde إلا أن يتوب إلى الله sena sumo tuubi warde e Allah ويندم على ما فرط de mo nimsiti e komo farriti ko والصلاة بها mo wi julde nde kayre يحصل الفرق بين المؤمن mo والكافر wi julde ɗum kañum sendata kefero arsilamiko so neɗɗo juuli sey somo lutti Allah a wawa wiide mo kefero jonka mo munafaki ɗum saabi to juulowo bonɗo natata to kefero natatan saabi omoni juula a suusa wiide mo kefero a suusa wiide a iroytamo ay golleji ɗi moƴƴa julde ɓolde nde tan biltatamo sabi gorko goto waɗino e zamanuji omo julda e nulaɗo ley miside ñande mo maayi nde pilkol nulaɗo woni kasanke makko nulaɗo nangimo so lelnimo ley qaburu nulaɗo juulimo lootimo waɗimo kasanke lelnimo qaburu kamo haɗaymo naati yiite kanko woni Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul to munafiki woni fu kanko woni hoore mo kanko woni amiri munafiki وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي جنتام يدين نولادو صلى الله عليه وسلم أنه قال نولادو وي من حافظ على الصلاة أكرمه الله بخمس خصال mo wi neɗɗo fu tiiɗuɗo e julɗe joyɗe Allah tiiɗanti e kulle joyi antu يرفع عنه ضيق العيس mo wi wallay saɗo juula na Allah ittu e ma ɓillare nguure hunde fu ko rifa ɓilla nguure ma fa bonna julde ma na Allah newnu ayyo وعذاب القبر Allah ittan e ma jukkungo qaburu ngo ويؤدي كتابه بيمينه Allah hokkete dewtere maɗa nde jungo ñaamo ويمر على الصراط كالبرق alumban siraɗa hono wakkati hono no maƴƴango kammun ويدخل الجنة بغير حساب anatan aljanna alamdatake ومن تهاون sabi بالصلاة julɗe joyɗe keɓi so haaja ma dagiɗo aduna haɓɓike onejo haaja ma mawɗo ko Allah wi an ka so wakkati wari fu piya selligi gilala juula wakkati o kinnoɗa julde nde juula fa gasa so a tiliki e julde nde a waɗi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allah akbar 33 a nangi hoore kurumoɗo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir hono haajama cungluɗoma o ndu'oɗamo ɗon fa farilla mo wi abada hitande nde hiɓɓata allahum tawi haaja ayyo ɗum ka yo haaja aduna ko ayyo an ka nde wakkati foti an ka naatu miside tan nde tiliɗa fu ndu'oɗa haaja o sa debbo noon mo yahata miside nde wakkatire fu joppade juula sa juuliki fu ndu'a haaja o ko noon fu mo wina Allah humtu nde mbawɗa wadde balɗe debe noon fu haaja o humtoto sona so balɗe debe ɗe porjide ayyo ومن تهاون بالصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة mo wi neɗɗo fu joppowo julde Allah na jukka ɗum jukkungoji 15 ayyo 6 في الدنيا mo wi jeegom ɗi kani gila aduna mo yiyata ɗi و3 عند الموت mo wi tati ɗi so omo maaya و3 عند دخول في mo قبره wi tati goɗɗi ɗi somo irama ley qaburu و3 عند لقاء mo ربه wi tati goɗɗi ɗi somo immiki omo yahato jomiraɗo أي موقف mo القيام wi sa anda ɗum woni ñande dargal فأما mo wi jonno لواتي mo wi ɗum woni kanje في الدنيا hono jeegom ɗe mo yiyata gila aduna ɗe فأوله mo wi arandere ndeni تنزع البركة Allah ittan e makko barke ka gila omo wuuri من أمره e jubbalaku makko o والثانية mo wi ɗiɗo ɓerde nde تهما سيما صالحين ɓe ittan taguman so yimɓe moƴƴuɓe ɓe fuu e makko من وجهه iwde e yeeso ngo والثالثة mo wi tato ɓerde nde كل عمل يعمله لا يؤاجره الله mo عليه wi golle fuu momo golli sey fe so neɗɗo ɓami ndiyam so yari ana hani hemde barajiji 10 so a juulowo sa defi ñiiri longere wotere fu nde ñamoɓe ɓe ñaami faɗo hani hemde sooro ley aljanna ka somo juulata mo heɓata ɗum
jokka ñindi somo haari ni gasi somo haaray dumo defa gonde de mo walla baraji goɗɗo warrabi'atu mo wi nayo ɓerde nde la yarfa'u lahu du'a'uhu ila samai mo wi Allah huncanta du'a makko o yaade dow kammo wal khamisatu mo wi joyo ɓerde nde laysa lahu hazzu min du'a'i salihin kono yimɓe moƴƴuɓe ɓe waliyaɓe ɓe jamma fuu ɓe kawrita e ɓe ndu'o e du'a o annabaɓe ɓettiɓe ɓe moƴƴo fuu ngeɗu mum ana yalta hen kanko so ɓe du'ike yaltata hen ayyo hono ko waliyaɓe moƴƴuɓe ɓe annabaɓe ɓe du'ino ko e moodi baɓe moƴƴuɓe huloɓe Allah ɓe ngeɗu makko tawatake hen wa sadisatu mo wi jeego ɓerde nde takhruju ruhuhu bi ghayri imanin so omo maaya fuu mo maayatamo arsilami ayyo so ɓe mbi yimɓe ɗiɗo maayi goto o fay hunde wona golle makko sina jamma fuu mo jangganɗa he ma anzalna goto yiya fuu ana hiitodira e huuɗo ana fiire ana yaade laamu ƴewde ɓe ngari maayde nde hono goto o janngowo ɗaahe o fa yonki makko tutti omo simtira omo janga ɗaahe goto nde wari maayde nde huɗo faamo maayi ɓe mbiya simtiro huɗo faamo maayi faamo tutti yonki ɗum saabi wiyama ɓi adam fay so a lelike jamma so a lelike e wirgo ma ñaamo ngo fa a tampi a woppitike a nana ngo mbiya alhamdulillahi rabbil alamina la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallah alih w sallam ko saabi de Allah lellima e wirgo ma ñaamo ngo temedere ko leli e wirgo ñaamo woppitaki maayi laato jetta Allah mo woppitima cimtira neɗɗo fu tabiɗo so fini e ɗoygol ana simtira ñande ana maaya fu simtira ka an ka so a leliki a naaɗike fof hay sa heeɓi ko moƴƴi hay soko boni heeɓima hay ñande omo maayi du hay mo wiyata so mo wi mo sonkinayi du on ko mo wi hunde fof ko neɗɗo wowni ɗemgal muɗum ngal fa jooɗi e ɓernde nde fof ana heewi ñande jomum maayta fof ɗum haalata ayyo bisimilla wa amma allati tusibuhu inda al mawt mo wi hono bone keɓowo mo ñande so omo maaya bone ana heɓa mo tontu fal ula mo wi arandere nde an yamuta zalilan mo maayan mo koyɗo sabi malakal mawtu ana itta yonki makko ana yannamo aɗa andi Allah ka hutikema andi a miilay hande ana yettoka andi a hersika ana fa ana tutta e makko tafon so nanga yonkiki ɗum ka wona bone ana jaho ana duka ana tutta e makko a miilay aɗa tawa min gano a miilay hande ana warano han suudu ma heeli ɗiwi attamo fa nanga yonkiki ɗum ka yo go'o tafa wa saniyatu mo wi ɗiɗo ɓerde nde an yamuta ja'ian mo maayan mo jolbuɗo yew so yolbere wari neɗɗo so a arsilami sa naati aljanna fa a yolbata kasin abada ka wallay mo Allah yolbini so wari abada jomum harata kasi pati Allah yolbini en so wari wa salisatu mo wi tata ɓerde nde an yamuta aɗa sanan mo maayan mo ɗomɗuɗo so ɗom ka warma so a neɗɗo Allah noon aɗa maayi ɓe dokke ndiyam kawsar ka wallay so Allah ɗomɗini neɗɗo so wari ɗum abada jomum ɗomɗittata abata poti Allah ɗomɗini en walaw suqiya bihara dunya ma rawiya wallahi so Allah ɗomɗini neɗɗo wari ɗum maayo fuu wongo e aduna ngo fuu ɓe jarnamo o abada mo ɗomɗitata wa amma allati tusibuhu fil qabri mo wi hono komo heɓata ley qaburu ko fal ula mo wi arandere nde yudayyiqu llahu alayhi al qabra qaburu o ɓillanmo hatta takhtalifa adla'uhu fa bira makko ɗe luttodira fa wirgo nana ngo hoota to ñaamu ngo warta ga nana ngoga kosam indu inni ko komo muyni arande ko yaltire kine makko wa saniyatu mo wi ɗiɗo ɓerde nde yuqadda alayhi fi qabrihi mo wi Allah ɓillanmo e ley qaburu makko o yataqallabu alal jamri mo wi Allah woppitamo hakkunde ƴulɓe yiite hono noon so neɗɗo no duppa hono linguna tewni so ɓe lellimo o gere fa ɓendu fof mbaylitamo e gere goɗɗo o ɗo ɓe duppamoto leylan wana haran jamma e ñalo somo lelike ngo wirgo jamma fof ɓe boppitamo e ngo wirgo ñalowma fa immital wa salisatu toto ɓerde nde yusallidu alayhi fi qabrihi Allah yerƴan e makko ley qaburu o su'banun hono ɓoggi leydi ismuhu mo wi ɓoggol leydi ngol ana wi'e suja'ul aqraw kal haldi coppori yadribuhu ana soppamo ala deyyi una salawati hono no mo yoppirta juulde so weeti gila beete so wakkati juulal beete yettiki fof ɓoggol leydi ngol soppamo fade tooke mum timmude tawan salli fana wari ngol wara ngol soppamo fade mum timmude laasara yotto ngol soppamo fade mum timmude futura wara ngol soppamo safa ko ngol soppamo gila joom fa imbita faamo naata jahannama e ngol jokkimo nde wakkati juuleteɗo wari fuu nangol soppamo ɗum woni e yoppude juulde wa yastaghriquhu
ta'azibahu bimiqdari awqati salawati laato ɓe joolamo e jukkugo makko hono qadara julde wakkati julde nde wa amma allati tusibuhu inda liqa'a rabbih mo wi hono komo heɓata so omo hawrito e Allah ko iza ansaqati sama'u so kammu o seekike yatihi almalaku mo wi maleyka ana wara wa biyadihi silsilatu maleyka ana jogii calalol jamdi somo immike ko zar'uha sab'una zira'an ay ko calalol jamdi ngol forre e kuure hemde sappo walla fa yu'alliqatuha ɓe ɓilangol fi unqihi e daande makko nde summa yudkhiluha ɓe ngaɗa calalol ngol fihi e ley hunduko makko ko wa yukhrijuha min duburihi ngol yaltira caggal makko somo debbo somo gorko sina ɓe gadda calalol ngol hono no so a harci daande neɗɗo aɓɓu ɗeɗɗi ɗum ne ɓe karca ngol e daande makko faamo ɗeɗɗo tafon ko heddi e calalol ngol loowe yaade ley hunduko makko de fuu yaltira teketti makko caggal makko on omo yaha e ngol daaso wa huwa yunada hadha jaza'u man yudayyi'u fara'idallah ɗum du maleykaɓe ana ngulla e makko haya ɗum woni neɗɗo fuu joppowo farilla ɗum Allah yoɓirta ɗum qala ibnu abbas radiyallahu anhuma ibnu abbas wi yarra Allah woni e maɓɓe ɓe ɗiɗo fuu law anna halqatan min silsilati waqa'ati ala al-ardi so tawama ni carel gotel ittama e calali jamdi ɗi joƴƴinama e leydi ndi la ahraqataha mo wina leydi ndi fuu sum fatima asaniyatu mo wi ɗiɗo ɓerde nde la yanzuru Allahu ilayhi Allah ƴewatamo kasin fehi wa shalisatu mo wi tato ɓerde nde la yuzakkihi Allah laɓɓintamo walahu azabun alim e jukkugo mawgo wongo hakkunde gi'e e ɗaɗi sabi azabun alimu joni ley mbuso natata so jooɗo mo wi wodanimo jukkugo nawgo wa yurwa annahu awwalu ma yaswadu yawm alqiyamati mo wi ko jantade arande ko ɓawlinte neɗɗo yeeso muɗum ñande alqiyomi wujuhuhu tariku salati mo wi joppowo julde immoto e girowo immoto yeeso gona ɓawli kiru wa anna fi jahannama wadiyan yuqalu lahu lamu mo wi gorruwol ana ley yiite ngol lowol ana toon ingol wi e lamu fihi hay'atun mo wi ɓoggol leydi ana e ley lowol ngol kullu hay'atin bi sikhni raqabatil ba'iri mo wi ɓoggol leydi gotol fuu mo wi ana jogii hono ŋerƴe gonɗe e daano ngeeloba njundi daano en foti e daande ngeeloba ɗuluha masiratu sahari daane nde tan ko yaadu lewru forrata ɓoggol leydi ngo talsa'u tariku salati mo wi o yoppata coppowo julde o soppata ɗum fa yaghli summuha fi jasadihi 70 sanatan mo wi laato tooke o naata e terɗe makko ɗe waɗa toon duuɓi hemre sappo wala summa yataharra jasaduhu mo wi nden terɗe ɗe fuu ngocoto wa fi hadisi akhara mo wi wari e ley hadisa goɗɗo man tawada ala salawati al-khamsi neɗɗo fuu man tawada man dawama ala salawati al-khamsi yo mo wi neɗɗo fuu duumiɗo e julɗe joyɗe fi jama'ati wo fuu tawi e ley jama mo juulata adahu Allahu ta'ala 5 khisalin Allah hokkam mo kulle joyi yarfa'u Allahu anhu diqal aysi Allah huncan e makko ɓillaare nguure wa yarfa'u anhu azabal qabri Allah ittan e makko jukkungo qaburu wa yu'da kitabahu bi yaminihi Allah hokkamo ɗerewol makko ngol jungo ñaamo wa yamurru ala sirati kal barq mo lumban siraɗa hono maƴƴango kammo ala khadifi so diwtike so maƴƴango diwtike noon kanko ɗum narata aljanna wa yadkhulu al jannata bi ghayri hisab mo natan aljanna du tawe mo lamdaka wa man tahawana bis salati fil jama'ati mo wi neɗɗo fuu joppuɗo juldude e jama rafa'u Allahu al-barakata min kasbihi Allah ittan barke e golle makko komo golli fu barke natata hen wa rizqihi Allah itta barke arzugo fey somo heɓa arzugo taw mo cakotoɗo wala yaqbalu minhu sa'iru amalihi Allah jabata ko yoga e golleji makko ɗi fu wa yanzi minhu simal khairi Allah ittan e makko taguman se moƴƴere min wajhihi iwde e yeeso ngo wa yakunu mo laatoto ghayidan fi qulubin nas baghidan fi qulubin nas mo laatoto bañaɗo e ley ɓerɗe yimɓe wa tuqbadu ruhuhu wa huwa ja'iun adasana so eɓe nanga yonkikimo jolbuɗo mo ɗomɗuɗo wa yusaddadu alayhi fi su'ali al-qabri so omo lamde man rabbuka wa ma dinuka ɗum ɗuɓe tiiɗinan e makko lamdotoɓe en dukan e makko fa mbeelu makko immo wa yakunu qabruhu dayqan wa zulman qabru o laatoto ana ɓilli ana jogii nimre wa yusaddadu alayhi fil hisab Allah tiiɗinan e makko hisabu woni de fay saya ka ɓorniɗaka sina Allah lamde yala hoto coɗɗaka hono coruɗaka hono foti coɗɗaka ɗum fuu kanko ka ɓe tampinanmo hen sanne
ayyo يوم القيامة ñande alqiyumi ويغضب عليه ربه Allah du tikkan e makko ويعاقبه mo Allah jukka mo du بدخول النار el natugol yiite omo immole kaburo imma natu yiite وقال قتادة عليكم بالصلاة mo e qatadatu e koy mi yaggini on tiɗon e julde فإنها خلق المؤمن mo wi sabi julde woni tagu mumini وقال صلى الله عليه وسلم nulaɗo mo julde sina woni mun o wi أمة مرحومة ولا يرفع الله عنهم البلاء إلا بالإخلاص mo wi manda tomontare makko nde hinne Allah ana e mun mo wi sabi Allah huncata e mabɓe bala usinaɓe laaɓa so wi'ama laaɓen fuu so en enɗam en joni en mbiyeɗen jiɗi ƴiwonde eɗen jiɗi moƴƴere enen goni inna goto abba goto a yiɗa kam mi yiɗama na en taƴodirɗe wi'ama nadde miside ana moƴƴi enen naɓɓe miside ɓe a tawan rikki ana hakkunde men a haaldata e am mi haaldata ema ha wiyama gaari gaɗɗen du'a yala ɗen keɓa ƴiwonde na itten sadaka eɗen keɓa haya an gaddowo sadaka min mi gaddowo sadaka na tawi a itta du'otoɗo mi du'otoɗo enen ne ɓerɗe meɗen ɗe laaɓodira hoto hen ɗum yahata eyyo hay ɗum mo wi celenna enen du kasi so en juuli fuu celen ɗi golleji bonɗi du ɗum ɓeydoto e julde nde so julde iwi fuu tagu lobbo jokkata so taguma moƴƴa wala ko julde nafata jatti wa du'aihim mo e du'a u maɓɓe wa salatihim e juldeji maɓɓe wa du'afaihim e lu'uɓe maɓɓe ɓe wa qad ja'at ahadisu kasiratu mo sabi wari hadisa kewɗo tadallu ala kufri tariku salati mo wi ana handa en yaade manda e keferaku joppowo julde wa akhadha biha kasirun min as-sahabati mo wi sabi ko janteten joni ko heewi e sahaba janti ɗum minhum umar ibn al-khattabi ana e maɓɓe wa abdurrahman ibn auf kanko du omo hen wa muaz ibn jabal kanko du omo hen wa abu hurairata kanko du omo hen wa abdullah ibn mas'ud kañum du ana hen wa abdullah ibn abbas kanko du omo hen wa jabir ibn abdullah kanko du omo hen wa abu darda kanko du omo hen radiyallahu anhum yarra Allah woni e maɓɓe limtaɓe ɓe fu ɗum janti wa tabi'ahum kasirun min as-salaf mo wi ko heewi du jokkiɓe ardiɓe meɗen ɓe minhum al-imam ahmad ibn hanbali ana hakkunde maɓɓe jaati kañum du jaɓi haalaka wa ishaq ibn rahawayhi kanko du omo hen wa abdullah ibn mubarak kanko du omo hen wa nakhaiyu kanko du omo hen wa jama'atu kasirun mo wi jama kewɗo ko wana ɓe limtaɓe joni ɓe fu eɓe hen fanahimukum ya ikhwani لأن أحاديث الدلالة mo wi miɗo yaggina on ya onon rimdaɓe am o hadisa ana handa neɗɗo yaade على كفر تارك الصلاة hono manda joppuɗo julde ka yo kefeero ni وهؤلاء الصحابة mo wi ɓe sahabaɓe limtaɓe fuu ولا إمة القائلين manda e ardiɓe meɗen haaloɓe ɓe بمقداها manda e ñemtinemɓe du ولو لم يكن من تارك الصلاة إلا إراده عن مولاه mo wi fay nde goto latata ko manda joppuɗo julde so wona ɗurtiɗo iwde e jomiraɗo الذي خلقه Allah ne kanko taguma فسواه kanko forrinma وعدله mo waɗanima dobuje ورباه kanko woni jomma وأدأمه kanko ñamminte وسقاه kanko yarnete وأدخله سبيل النجاة kanko nannete e ley lawol ndenako وعرفه مسائر أعداه manda kanko andinte manda hono cekite maɗa jaati فكيف hono hen يليق بهذا العبد الضعيف hono hen o maccuɗo lu'uɗo handinta hoore muɗum الزميم o jenneteɗo أن يأسي رب الكريم hono hen neɗɗo luttirta jomiraɗo mawɗo o ويطيع الشيطان الرجيم jomum jokkoyi seyɗan o mo Allah huɗi joni wi'ama juulaya julde nde ana tiiɗi ko ka walde ana womana ana fija ɗum ka tiiɗama na wi a wiya jokkolle ɗo wawi ñallude ɗo doga ɗo fiya ballon ka wawa nadde miside to juula a jokki seyɗan yew ko wiyete neɗɗo natta aljanna sina tampa ko jahannama ɗum neɗɗo nattata sina tampa saabi aljanna kanŋeji joyi mahira fay goto walaga luulu walaga marjani walaga yaqutu walaga zawhari walaga zabara jadi walaga laato jahannama ɗum dumosola nannata neɗɗo saabi duuɓi ujunaji tati Allah moƴƴini jahannama sina nge fuufa fa nge rawni far duuɓi ujunere nge fuufa fa nge wojji coy duuɓi ujunere nge fuufa fa nge ɓawli kirum duuɓi ujunere e ɓale woggol nge woni fay so paɗɗuɗa nengu jambere cotata yiite nge so tawoya neɗɗo o ley yiite nge
ko gollira duuɓi ujunaji tati ɗum mosolo ana hokka neɗɗo suudu moƴƴinurandu duuɓi ujunaji tati jonno ko noon ya ɓe mbiide so neɗɗo tampanayi Allah naata aljanna so neɗɗo tampanayi seyɗan naatata yiite o waali ana juula naati aljanna o waali ana woma naati yiite huɓe tampi so mo womi fa kuɓɓu makko ƴaarimo maayi mo naati yiite ayyo jokka o tampani Allah naati aljanna o tampani seyɗan naati yiite ayyo o waali ana janga qur'ana o waali ana yima ɓe fu ɓe tampi ka ayyo balɗo ana yima o so maayi e jimi ɗi naata yiite balɗo ana janga oɗum so maayi e jande nde kayya kañum du naata aljanna ɗiɗiɗi fuu so neɗɗo tampay wana jahannama wana aljanna walla so neɗɗo tampay fa kuɓɓu mum ƴaara abada a naata ɗiɗi ɗi fuu sina neɗɗo tampa sabi ɗi fuu mosola gollay ayyo bisimilla allazi akhraja abahu min aljannati moy hono hen neɗɗo jokkirta seyɗan yaltini abama aljanna annabi adama wana seyɗan yaltinimo aljanna e ley aljanna kanko e hawwo fuu ɓe gonno laato seyɗan loofike ɓe fa yaltini ɓe aljanna so neɗɗo ka yaltini abama e nokku fo a hana wadde ɗum yo giɗɗoma ayyo jaati wa ila sabili lhalakati da'ahu moy manda mo yaltinimo ley aljanna mo noddi mo warde e laawol halkamuy fa waylun liman taba'ahu wa ajaba du'a'ahu moyi bone wodani jokkuɗo seyɗan so nooti noddago seyɗan wa khalafa amra sayyidihi wa mawlahu mo wi so luttodiri e yambirore kalfaɗo muɗum woni joomiraɗo muɗum faman aqbaha maswahu yala homo ɓuri o jooɗade jonde taññinde luttuɗo Allah homo ɓurata ɗum jooɗade ɗo taññi subaka wama a'zama balwahu homo ɓuri o mawnude bala u subaka wama asqa masahabahu mo yala homo o ne ɓuri o laatade ñanko o sabahu beete muɗum wa masahu e kikiɗe muɗum beete fuu mo kuɗeteɗo kikiɗe fuu mo kuɗeteɗo wama akhbasa sirrahu homo ɓuri o jaasude gundo e ɓernde komo gundo tole e ɓernde makko ko ɓuri ko neɗɗo no gundo e ɓernde mum fof gundade luttal Allah ɓuri bonne wa najwahu e ɓango makko fof gundo makko moƴƴa ɓango makko moƴƴa fa badiri ya ikhwani yawu ya an dimdaɗo am rahimakumullah yo Allah yurmo e moɗon on fuu inda masail azani manda inda sama'il azani ni on nani noddinago miside ila da'ati rahmani ay koynde wo yonna joomiraɗo wahazuru mo wi wahazuru jerto ɗon an yulhiyakumullahu shaytan poti Allah yerƴi e moɗon seyɗan somo huccina on iwde dewal Allah ngal wa yaqtanisakum manda somo mursina on litakasuli manda e mbatu terɗe wattawani e faafa jonka wakkati ha jonka miɗo ni immo ko hay Allah wallanmi immo a immatako ko anne fe so nelɗa ɓiya so yaha a fiyan ɗum ko anne wakkati yettiki a salike julde ko ka sa neli ɓinguel ma an kuɗaɗo o gila nane fa joni miɗo wiya jahade a yaat na so tawi a gorko sa neli genda mi huɗete joni fande ma huɗude wallahi la seyla a du'a naɗo saɓe ɗon ni jooɗi a juula an ɗawi a huuɗi ɓiya a huuɗi gen anne ko Allah yamiri ko a waɗay tafa ayyo batte anani so sara huuɗi ɓiɗɗo natan yiite so gorko huuɗi gendum natan yiite jokka anne aɗo ni a wana juulowo nde kalduɗo e gende ɓiɓma onon huuɗaɓe mi huuɗi on Allah yaafinde du'anaɗo ka Allah de won en fof du'anaɓe ayyo a faami ay ni ɗum ɗure tam 11h ka soni de ayyo 11h soni ayyo yo Allah hokku en ƴiwa fu garɗo so heeɗi yo Allah windan ɗum baraji ɓe garay so keɗɗo ɓeydu yo Allah yaafo arsilami fu gonɗo e men yo Allah yaafo wona garɗo wona mo waraji nanɓe ɓe eɓe nanay ɓe fu yo Allah handoɓe waajotoɓe ɓe e waajeteɓe ɓe fu yo Allah handoɓe gadduɗo hen mbuɗu mum goto sadaka yo Allah waɗan ɗum sooro aljanna yo Allah riwan ɗum bala o mi ñaaguima Allah torra fu mo jooɗi tawdi en yo Allah huncane moƴƴere fu mo jooɗi tawdi en yo Allah ɓeydan en Allah hokku en ɗungu gaɓɗo kawruɗo foti Allah yolbin en foti Allah ɗomɗin en foti Allah hersin en foti Allah wattu en ley yiite muɗum nde Allah dandu en serri ko boni fuu fa danda en serri yiite Allah hokku en ko moƴƴi ko fuu fa hokka en aljanna allahumma rabbana ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sagiran wal jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal haya minhu wal amwati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha آمين بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو ولا القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يؤودون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع سماوات الأرض ولا يؤود حفظهما العظيم اللهم اغفر لنا والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يمن ولا موات إنك على كل شيء قدير يا ربي الله نكي سمو ينكي سريو كما يا ربي الله نكي كلام فيه كما يا ربي الله نكي جنوب الله فلكي كي جنوب بغينا ينبو بغينا بماكي كاتو ينبو ماكي نالا يا ربي الله يا فنكي الله كينا بغينا أنا يا فنكي لا كلا بغينا ما ساني بو بلتونغي الله نغناتي ماني بو نغتونغ الله جيد ناتي نغن الله كينا بغينا يا ربي الله نكي دغري غومن يا ربي الله نكي دغري غومن تودي الله تنفر من هذه أدنى بسم الله فندتنا الدعاء بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يذنب إلا أنت إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله بالفاتحة اللهم صل على سيدنا وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين